자, 우리가 지금 욥기서를 좀 1장부터 계속해서 배우고 있습니다. За хэдүүл Яов номыг эхнээс нь ахуулаад одоо үзэж явж байгаа шүү дээ тийм ээ. 네, 지난주까지 이제 22장까지 배웠습니다. За өнгөрсөн долоод хэдүүлээ 22 дугаар бүлэг хүртэл үтсэн байгаа. Яов номны. 지난주에 보면은 이제 하나님께 하나님과 화목하고 평안하는 방법에 대해서 말씀 배웠습니다. Хэдүүлээ өнгөрсөн хичээлдэр болохоор бурхантай эвлэрж ээж те амар тайван гэдэг зүйл эрт талаар үзсэн. 이제 엘리바스가 이제 욥에게 한 말입니다. Тэгээ Элифаз нөгөө Яовд хэлсэн те одоо юу гэх вэ зөвлөмжийн агуулгаас хэтэл үзэж байгаа шүү дээ тийм ээ. 엘리바스도 진리를 또 많이 깨달은 사람입니다. Тэгээ Элифазын хувьд өөрөө ч гэсэндээ бас те үннийг тодорхой хэмжээгээр ойлгосон те ийм хүн байгаа. 욥이 받는 고난은 뭐 욥이 죄 때문에 받는 고난은 아니지만은 엘리바스는 일반적인 진리를 말하고 있습니다. Тэгэхээр хэдүүлээ бидний хувьд яаж байгаа гэхээр Элифазын хувьд үннийг ойлгосон гэлээ ч гэсэндээ яг энэ суур зүйл дээр илүү яриад байгаа тийм. Харин Хиний Йовын хувьд болохоор чинь Элифазын бодож байгаа шиг тийм одоо асуудлаас үүдсэн одоо бидний хувьд дасгалж ярьдаг тийм дасгалыг бол аваагүй байсан. 그러니까 엘리바스가 한 말의 그 내용도 뭐냐면은 요지가 욥이 죄를 회개하고 하나님 말씀대로 바로 서면은 하나님께 복을 받는다는 그런 뜻입니다. Тэгээ Элифазыг хэлсэн үг нь уул нь бол буруу үг биш тийм ээ. Ямар ч гэсэн нөхцөл байдлаасаа буцаад эргөөл тий эзэн бурхан руугаа эргэх юм бол эзнээс нэгүүлсэл ирнэ гэсэн ийм агуулгыг Элифаз хэлж өгч байгаа. 그러나 욥이 받는 고난은 죄 때문에 온 고난이 아니라 하나님께서 욥을 단련시키는 고난이었습니다. Тэгээ Элифазын ахтай энэ одоо Элифазыг хэлж байгаа шиг Элифазын үзэж байгаа шиг Йовын асуудал нь бол тийм биш байсан тий. 그래서 여기 욥기 23장은 이제 엘리바스에 대한 그 욥의 답변입니다. За тэгээ одоо хэдүүлээ 23 дугаар ишлэл 23 дугаар Йов 23-ыг харах юм бол Элифазын хэлсэн үгэнд нь Йов хариулж байгаа талаар харж. 네, 그래서 욥기 23장의 장명은 연단받은 정금, 연단받은 금이란 뜻입니다. За тэгээ Йовын одоо юуны 영담 단련이라고도 하나요? 뭐 말이 쉽나? 그렇게 금을 이렇게 만들어낼 때는 불 속에서 계속 이렇게 단련을 시키잖아요. 그런 네네네네. 아하. 예, 알겠습니다. Одоо тэгэнгүүт одоо энэ 지금 우리 23장으로 들어가는 거죠, 형사님? 네, 23장입니다. 네. Одоо өнөөдрөөс эхлээ Йов 23 дахь бүлгийг эхлэх гэж байгаа. За тэгээ Йов 23 дахь бүлгийн ерөнхийн нөгөө сэдвийн гарчиг болохоор одоо юу яасан? Шалгагдсан, цэвэршүүлсэн алт гэсэн сэдв байна. 네, 대지를 살펴보면 첫 번째는 욥이 받는 재앙이 탄식보다 중하다. За. За хэдлээ сэдвүүд рүү орж байгаа. Нэгдүгээр сэдв болохоор чинь Йовын одоо эдэлж байгаа зовлон бол тийм Йовын эдэлж байгаа зовлон бол маш гашуун гэсэн сэдв байна. 네, 그건 1절로 2절입니다. 1 болон 2 дугаар эшлэл дээр байгаа. 그다음에 두 번째는 욥이 하나님을 찾아서 변명하고자 함. За хоёр дахь агуулга нь болохоор чинь Йов Бурхныг одоо хайж олоод тийм түүнээс одоо ингээд лавлагыг хүсэж байгаа. 여기는 3절로 9절. За энэ болохоор 3-аас 9 дугаар эшлэл дээр гарч байгаа. 그다음에 세 번째 대지는 연단한 후에 정금같이 될 것을 믿고 잘 인내함. За 3 дахь сэдв нь болохоор одоо юуны дасгалжуулагдана гэж хэлдэг. Дасгалжуулагдсаны дараа цэвэрсэн алт мэт болно хэмээн одоо төвчсөн нь гэсэн агуулга. 10절로 12절. 10-аас 12 дугаар эшлэл.
네 번째는 작정하신 대로 행하시는 하나님의 역사를 사람들이 돌이킬 수 없다. Амен. Тэгэхээр за дөрөв дэх сэдв болохоор чинь бурхан төлөвлөснийг бурханы төлөвлөгөөг өөрчлөх хүн байхгүй. Заавал 13절로 17절입니다. 13-аас 17 дугаар эшлэл байгаа. 자, 그러면 이제 첫 번째 대지부터 살펴보겠습니다. 첫 Мгм. 번째는 За 욥이 받는 재앙이 탄식보다 중하다는 내용입니다. мгм. За эхний агуулга болсон тийм. Йовын эдэлж байгаа зовлон маш гашуун гэсэн агуулга байна. 1절 말씀 한번 읽어보겠습니다. За 욥이 1-р 대답하여 가로되 내가 오늘도 혹독히 원망하니 받는 재앙이 탄식보다 중함이라 했습니다. 우선이 그럼 1절 하고 2절 말씀 읽으셨나요? 1절하고 2절이죠. 네. За Йов 23-ын 1-2-ыг унших юм бол тэгэхэд Йов хариулан өнөөдөр ч гэсэн гомдлол минь гашуун байна. Yoолохыг минь харгалзахгүйгээр түүний мотор хүнд байна гэсэн. Амен. 여기서 대답했다는 것은 이제 엘리바스가 한 말에 대한 대답입니다. За энэ болохоор ч нөгөө Йов Элифаз хариулж байгаа үг шүү дээ тийм ээ. 오늘도 이렇게 혹독히 원망하니 받는 재앙이 탄식보다 중하다고 그랬습니다. Мгм. За өөрөөр хэлэх юм бол одоо юун дээр гашуун одоо хүнснээс ч илүү гашуун гэж хэлж байгаа. Тэгээ өөрийнх нь эдэлж байгаа зовлонг нь 욥은 자기가 받는 고난이 너무 심하기 때문에 오늘도 이렇게 혹독하게 근심과 또 신음하는 소리가 나온다는 것입니다. Тэгээ өнөөдөр ч гэсэндээ Йовын одоо эдэлж байгаа энэ зовлон тэг зомдол зовлон нь Йоолох одоо юунаас туйлын хэцүү байна гэдэг хэлж байна. 욥이 그 지금 받는 고난은 우리가 정말 상상하기 힘들 만큼 아주 혹독한 그런 고난을 지금 당하고 있습니다. Тэгээ одоо Йовын энэ зовлонг нь тэг юу гэх маш тийм нэг үгээр илэрхий аргагүй жирийн хүмүүс төвчгийн аргагүй ийм одоо зовлон эдэлж байгаа тийм. 고통이 너무 심하기 때문에 이렇게 뭐 신음하는 소리가 나온다는 뜻입니다. Тэгээ ингээд түүний зовлон үнэхээр тийм хэцүү хүнд байгаа учраас яаж нэг гэхээр зүгээр ингээ яал бидний хэр бол ингээ гиншнэх тэр дуунаас өөр дуу гарч чадахгүй. 근데 여기 원망은 하나님께 대한 그 반역이란 뜻이지만은 욥은 그렇게 하나님께 죄를 범할 리가 없습니다. Хэрвээ одоо юу гэдэг яв тэг үнэхээр өөрийнх нь буруугаас болоод энэ зовлон гэдэлж байгаа гэвэл тэг яв эзэн рүү хандаад тэг одоо юу гэдэг ингээ гомдлох гэх юм уу ийм сэтгэл байхгүй орохгүй хасан баг. 이게 받는 재앙이 지금 탄식보다 중하다고 그랬는데 욥이 당하는 재앙이 너무 크기 때문에 그 탄식으로 그걸 다 나타내지 못한다는 뜻입니다. За тэгэхээр одоо Явын одоо энэ юу гэх вэ? Авч байгаа зовлонг нь бид нар ингээд төсөөлөх аргагүй гэдгсэн тийм. 그러니까 그 우리 인간이 말로나 또 탄식으로 다 나타낼 수 없는 그런 큰 재앙을 받고 있다는 것을 가리킵니다. Тэгээ хүмүүс нөгөө нэг хаана нөгдөөд юм гэхээр энд өвдөж जैन тэнд гэд хэлдэг тийм. Гэтэл тэгж ингээд хэлэх арга байхгүй. Тэгсэн мөртлөө санаа зовж ингээд дотроо ингээд маш их ингээд төвчж одоо юу гэх яолохоос өөр ямар ч арга байхгүй ийм хэцүү байдал байна. 우리가 몸이 아플 때에도 너무 몸이 심하게 아프면은 뭐 속에서 그냥 저절로 뭐 신음소리와 탄식이 나오지 않습니까? Тэг хүмүүс тэгдэгтэй нэг өвдөлтийнх нь хэмжээ их байх тусам ингээд нөгөө дууч гарахаа байлдаг те дууч гарахгүй. Тэгээ амнаас юу гардаг вэ? Зүгээр нөгөө яолох юм гэх юм уу? Зүгээр бүтэн яолох дууч гарахгүй те. Тэгдэг. 욥이 믿음이 좋은 사람이지만은 자기가 지금 당하고 있는 그 고난이 너무 심하기 때문에 또 몸에 너무 심한 그 병이 있기 때문에 아주 신음소리가 저절로 나온다는 것입니다. Гэтэ Йовын хувьд болохоор чинь тэг үнэхээр тэрийг нөгөө хүсэх хэмжээний биш илэрхийлж чадахгүй. Тэрний амнаас нь зөвхөн одоо гиншнэх дуул гарч байгаа ч гиншнэх бүтэн яолж байгаа ч дуу биш тий.
그다음에 3절부터 이제 9절까지 두 번째는 욥이 하나님을 찾아서 그 변론하고자 했다고 그랬습니다. За хэдүүлээ одоо хоёр дахь сэдвээр орж чинь 3-9 дэх ишлэл рүү. За гарч нь болохоор те яв эзнийг хайж чод ингээд лавлахыг хүссэн гэсэн. 이것은 욥이 하나님을 찾아서 자신의 그 억울한 심정을 하나님께 설명하고자 한 것입니다. Өөрөөр хэлбэл одоо бурхныг сонсохыг хүссэн гэдэг нь болохоор бурхныг хайж олоод бурхандаа уулзчих юм бол миний ийм байгаа байдал ингээд өөрийнхөө тэр гомдолтой те би яг ингээд яг би таны өмнө яг яасан болоо гэдэг ч юм уу те үнэхээр ингээд нөгөө сэтгэлээ асахыг хүссэн гэсэн. 자, 그래서 3절, 4절 말씀 한번 읽어보겠습니다. За 3 4 ишлэгийг л харъя. 네, 내가 어찌하면 하나님 발견할 곳을 알고 그리하면 그 보좌 앞에 나아가서 그 앞에서 호소하며 변백할 말을 입에 채우고 그랬습니다. За 3 4 ишлэлээр үслэр түүний сэнтид очихын тулд би түүнийг хаанаас олж болохыг мэдлэгч болоосой. Түүний өмнө би хэрэгээ танилцуулж амаа өмгөөллүүдээр дүүргэсэн гэсэн. Амен. 여기서 보면은 욥이 하나님을 찾고자 하는 아주 갈망하는 마음이 있었습니다. За өөрөөр хэлбэл те бурхан энэ яв би яг эзнээс яг өөрөө асуух юмсан гэсэн ийм сэтгэл их байсан. 이제 하나님을 찾아서 발견하면은 하나님 보좌 앞에 나아가서 좀 변명을 해보겠다는 것입니다. Тэгээ бурхныг хайж байгаа те эзний өмнө очиод те би ингээд өмгөөллийг авах юмсан гэсэн ийм бодолтой байсан гэж. 네, 그러니까 자기가 환난 당할 아무런 까닭이 없는데 지금 환난을 당하고 있기 때문에 하나님 앞에 가서 좀 변명을 좀 할 말을 준비해 놓고 있다는 것입니다. Тэгээ одоо тэр ингээд те ядаж би эзний өмнө хэрвээ очдог ч болоосэй очих юм бол би ядаж эзэн бурханд ингэж хэлэндэ гэсэн тэр сэтгэлийн үгнүүдийг те дотор ингээд бэлтгэсэн байсан гэсэн үг. 만약에 우리도 뭐 별 그렇게 하나님 앞에 큰 죄를 짓지도 않았는데 어떤 가정에 큰 어려움이 온다든가 또한 자신에게 큰 어떤 환난이 왔을 때 왜 그렇게 이런 게 올까 하고서는 하나님 앞에 좀 변명하고 싶은 좀 자신의 심정을 좀 호소하고 싶은 그런 마음이 있을 것입니다. Бид нар бас те бас тэгдэг би одоо тэг яг бид нэр ингээд гинтхэн төсөөлөөгүй зүйлүүд ч юм уу те зүйлүүд одоо бидний гэр бүлт юм уу бидний хайртай хүмүүст ч юм уу тэг тохиолдох юм бол яадаг лээ яасан болоо юу болохгүй болсон болоо эснээс асуух юмсан гэсэн ийм сэтгэлтэй болдог. 우리 인간의 편에서 Яаж 보면은 хэлдэг? 하나님이 하시는 일이 어떤 때는 좀 불공평하게 보이고 왜 이렇게 무자비하게 이렇게 어려움을 주실까 그런 생각을 할 때도 있습니다. Тэгээ заримдаа тэг хүн яадаг лээрээ бурхан арай шудраг уу санаад байгаа юм шүү дээ гэсэн бодолд ингээ автах гэдэг. Тэг хүнийг харах өөр хүний нүдэр ингээ дүгнэхэд 그러나 하나님은 절대 선하신 분이기 때문에 악의로 사람을 우리 성도들을 시험하지 않습니다. гэтээ бурхан яасан блэ? Бидний бурхан бол сайн бурхан. Тэр хэзээч нүгдгийг одоо нөгөө юугаар эргэтгэж бусаар тий үйлдэхгүй. Амен. 하나님은 모든 것이 합력하여 선을 이루시는 분이라고 그랬습니다. Тэгээ бурхан бол юу вэ? Бүх зүйлийг тэр мэдэн бүх зүйлийг удирддаг бас бурхан зөвийг үйлддэг бурхан. 로마서 8장 28절에 나와 있는데 한번 잠깐 읽어볼게요. 로마서 8장 28절. Ромаасо 8-장 20. 네, 28절. 네. Ром 8:28 гэдлээ харахад бэлдээ. 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자 곧 그 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라. 아멘. 자, 저 여기서 불러드릴까요? 네, 한번 읽어보세요. 네. 자, 여기서 읽어드릴게요. За, Бурхныг хайрладаг түүний зорилгын дагуу дуудагдсан хүмүүсийн сайн сайхны төлөө
бүх юм хамтдаа ажилтдаг гэдгийг бид мэднэ гэсэн. Амен. 예. 그러니까 우리 인간편에서 보면은 좀 불공평하게 보이고 좀 억울하게 보일지 몰라도 하나님은 그 모든 것을 통해서 선을 이루신다는 것입니다. Мгм. Тэгээ хүн харахад яг өнөөдөр би яг өнөөдөр одоо харж явах үед тиймдээ бурхан яг тийм шудраг бус юм шиг бурхан хаана вэ гэмээр ийм одоо сэтгэл зүй хүнийг эзэмдэж болох ч гэсэндээ саяын библийг унших юм бол бидний бурхан бүгдийн төлөө тэгээ бүгдийн сайн төлөө ажилласаар л гэдэг бурхан гэсэн. 그러니까 우리는 공연히 하나님 앞에서 원망하거나 불평하지 말라는 것입니다. Мгм. Тэгэхээр тийм учраас бид нэр бүхний өмнө те та яагаад гэдэг ч юм уу та хаана вэ гэдэг ч юм уу те ингэхгүй байх нь дээр гэсэн. 피조물인 우리 인간이 어떻게 하나님이 하시는 그 크고 그 광대한 그 계획을 우리가 어떻게 이해할 수가 있겠습니까? Тэгээ бид нар болохоор өөрсдийгөө оюун ухааныг бол ер нь боломжийн гэж ойлгох гэдэг. Гэтэл яс юм дээр бид нар бол өстэй өглөө үдсэнчлэн өтнөөс дор тэгээ үнэхээр нэг бурхны амьсгалын шүү дээ гэж чадахгүй тийм сул дорой хүмүүс тэгэнгүүтээ өөрсдийгөө сайн гэж боддог ч гэсэндээ тийм сул дорой хүмүүс орчлын ертөнцөд бүтээсэн бурхны дээр санаа оноод яаж шууд хараад дүгнж чадах вэ? 마치 사람으로 말하면은 한 서너 살 먹은 어린아이가 어떻게 한 5, 60살 먹은 그 할아버지의 그 마음을 이해할 수가 있겠습니까? Тэгээ бид нэр хүнээр зөвлөх юм бол хүний насаар зөвлөх юм бол нэг 30 хүрээгүй залуу хүүхэд тий 60 70 настай хүний тий тэр хүслийг шууд харангуйтаа дүгнээд ч юм уу тий ингэж бас ингэх нь бас өрөөсгөл шүү дээ тий тэрнтэй ижлэх гэсэн үг. 그러니까 하나님이 하시는 일에 대해서는 우리가 무조건 감사하고 아멘 해야 됩니다. Тийм учраас бид нэр Бурхны хийж байгаа зүйлийн талаар яах вэ? Зүгээр дуугайхан шиг талархах бас амен гэж хэлэх тий ингэх л 그러면은 хэрэгтэй. 하나님께서 지금보다 더 좋은 것으로 갚아주실 것입니다. Хэрвээ тэгэх юм бол бидний бурхан яах вэ? Одооноос илүү дээрээр те илүү сайнаар нь удирдах. 네, 여러분들도 믿습니까? Та тэрэнд итгэж гин үү? 네, Амен. 아멘이죠. 예. 참 우리 인간 편에서는 너무 억울하게 보이고 왜 하나님이 이렇게 이런 시험을 주실까? 이렇게 하면서 너무 섭섭한 마음이 들어올 수도 있지만은 하나님은 그 모든 걸 통해서 더 좋은 것으로 채워주시려는 뜻이 있다는 것입니다. Тэгээ хүн те яг өөрийнхөө хараад тэг бурхан та яаж гэж үнэх гээд байдаг бол тэг яагаад гэдэг ч үнэх гээд байдаг. Гэхдээ бидний хүн өөрийнхөө одоо тэр давчхан жижигхэн бодлоор л бодох гээд байдаг. Харин бидний бурхан бол тийм биш гэсэн те. 예를 들어서요, 어, 몸이 아파가서 수술을 받아야 될 환자가 있다고 합시다. Мгм. За жишээлх юм бол хэдүүлээ нэг юм жишээ авч үзье л да. Нэгэн ийм одоо биеийн өвдөж байгаа. Тэгээд мессос орох гэж байгаа нэг өвчтөн байна гэж бодъё. 그래서 이제 뱃속에 있는 무슨 종양이라든가 이런 거를 떼내야 된다고 합시다. Хэдүүлээ одоо юу гэдэг те хүний тэр гидсэнд одоо юу гэдэг гидс дотор нагаа ямар нэгэн зүйл муу зүйлийг тэр мессослын аргаар авах хөстэй болцсон байгаа гэж ойлгоё. 그 뱃속에 있는 종양을 떼내야 그 사람이 건강하게 이제 살 수가 있는데 그걸 떼내기 위해서는 배를 갈라야 되잖아요. Гэхдээ бид нэр бодох дээр яадаг гэхээр угаасаа гидсэн дотор зас жишээлбэл манай харал олгоо гэж бодъё л да. Олгоог нь авахын тулд яах ёстой вэ? Эхлээд гидсийн зүсэх хэрэгтэй болж байгааз. 근데 배를 가르는 것은 물론 참 고통스러운 일이고 힘든 일이죠. 근데 우리 입장에서 보면은 그 배 가르는 거 힘든 것만 생각하면서 원망하지 나중에 하나님은 그걸 통해서 다 모든 질병을 다 제거하고 건강을 주시라는 뜻을 그걸 모르는 것입니다. Мгм. Тэгэхээр бид нэр яах ёстой гэхээр бид нар болохоор юу гэж боддог гэхээр яг одоо надад өгөгдөж байгаа тэр гидс зүсэх зүйлийг хараад "Бүү та яагаад зүсээд байгаа юм бэ?" гэдэг ингэх гээд байдаг гэсэн. Гэтэл бурхны гол зорилго нь юу юм? Олгоог нь авах гэдэг нь тий. Тэгээ олгоог авахын тулд зүсгээс өөр арга байхгүй. 그러니까 만약에 성도들도 무슨 큰 어려움을 당하고 있다든가 시련을 만났을 때에 그 지금 당장 만나는 그 시련만 보고 원망하지 말라는 것입니다. Тэгэхээр бид нар яг тэр шиг тий одоо манай итгэгч нар ч гэсэндээ зөвхөн яг одоо мэдэрч байгаа тэр мэдрэмжээ хаагаад ёо боли гэдэг бид нар олгоо дотроо хаглуулах юм болно тий. Тэгэхээр тийм мэдрэмжэн дээр бид нэр захирагдахгүй байх нь чухал юм гэсэн.
네, 그걸 통해서 하나님은 그 사람의 그 믿음을 연단시키고 또 더 좋은 성도로서 길러나가시려고 하시는 뜻이 있는 겁니다. Тэгээ бидний бурхан бидний хүн нэг болохонд өөр өөр ингэсэн одоо тий ачаа, үүрэг тий юу гэдэг бүгдийг өгч байгаа нь хүн нэг бүрийн төвшөнтөнд харуултад өсгөх гэж байгаа л гэсэн зорилго байна. 그러니까 그런 연단이 없으면은 우리 믿음이 자라날 수가 없습니다. Гэтэ биднэрт ясам дээрээ тийм одоо өсөхийн тулд тий тодорхой хэмжээний сахилгажуулалт байхгүй бол өсөхгүй. 네, 그다음 5절 말씀 한번 보겠습니다. Адил 5 дугаар ишлэгийг харъя. 내게 대답하시는 말씀을 내가 알고 내게 이르시는 것을 내가 깨달으리라. За энэ дээр юу гэсэн бэ? Хариулах үгсийг нь би мэдэж айлтхыг нь сонсох юмсан гэсэн. 네, Амен. 욥이 하나님의 보좌 앞에 나가서 자기의 정직함을 호소하면서 변명하면은 하나님께서 모든 것을 바로 깨닫도록 해 주실 것을 믿었습니다. Тэгээ Йов юу гэсэн гэхээр би эзний өмнө очиод те өөрийнхөө үгсүүдийг бүгдийг хэлэх юмсан. Тэгээ бурхан надад ингээд шууд тэр дорн хариулаад надад ярилцах бах та гэж бодсон. 자, 그러니까 우리도 어떤 큰 시련을 만났을 때 하나님이 어떻게 이럴 수가 있습니까? 그렇게 원망하지 말고 먼저 하나님 앞에 나가서 기도하면서 이런 시련을 주신 그 깊은 뜻을 이해할 수 있도록 깨달을 수 있도록 해달라고 기도해야 됩니다. Тэгээ бид нар бас яах вэ? Эзэн бурхан руу хандаад асуудал гарах үед те өө та яагаад ингэж юм бэ гэд ч юм уу ингэхээс илүүгээр эхлээд бурхан руу бурханы хүсэл нь яг юу бол яагаад ингэж байгаа бол гэдэг дээр бид нар бас бодож үзэх хэрэгтэй. 네, 기도할 때에도 뭐 원망하는 투로 기도하지 말고 감사하는 마음으로 기도해야 됩니다. Тэгээ бид нар бас залбирна гэдэг чинь бас учиртай тий. Залбирахдаа тэгээ юу гэдгийг гомдоогүй сэтгэлээр ч юм уу тэгэж биш харин талархсан сэтгэлээр залбирах чухал. 그러다 보면은 하나님께서 성령의 감동으로 그 뜻을 깨닫게 하실 때가 있습니다. Гэтэ харин тэг үед бурхан яадаг гэхээр ариун сүнсээр дамжуулаад тий надад тэр өөрийнхөө хүслийг хэлж өгөх юм үед байдаг. 그래서 그 뜻을 깨닫게 되면은 하나님이 이러한 은혜를 주시려고 이렇게 이런 시련을 나한테 주셨구나 하는 것을 알게 됩니다. Тэгэхээр бид нар яадаг гэхээр ихтэй тэрийг ойлгосны дараа эзэн бурхан дээр бурхан надад ингэх гээд байсан юм биш үү гэдэг ингээ ойлгоод. 그러니까 그런 환란이나 시련이 없는 것보다 우리 영적으로는 그런 시련이 오는 것이 더 유익하다는 것입니다. Тэгээ бид нар тэг ингээд нөгөө нэг үгүй би өвтгөөс яг одоо ингээд өвдөлт мэдрэмж авахаас айж ингээд ч юм уу тэг ингээд хойш суух гэдэг. Гэтэ танд болон надад хэрэгтэй зүйл нь юу гэхээр жоохон ингээд нөгөө нэг надад эвгүй мэдрэмж төрсөн ч гэсэндээ би тэр эзнээс өгөж байгаа намайг тасалжуулж байгаа зүйлийг авах нь надад хэрэгтэй. 그러니까 하나님은 감당할 시험만 주신다고 그랬습니다. Тэгээ бурхан юу гэсэн гэхээр яагаад гэхээр надад яг би тодорхой хэмжээний чадах хэмжээнийхийг л өгнө гэсэн. 네, 고린도전서 10장 13절 말씀 참고하겠습니다. 고린도전서 За хэдүүлээ 1-р Коринт номны а 10-ын 13 дугаар ишлэгийг харъя. 1-р Коринт 10-ын 13. 네, 거기 보면 사람이 감당할 시험밖에는 너희에게 당한 것이 없나니 오직 하나님은 미쁘사 너희가 감당치 못할 시험 당함을 허락지 아니하시고 또 시험 당할 즈음에 피할 길을 내사 너희로 능히 감당하게 하시느니라 그랬습니다. За энэ дээр ингэсэн те та нарт учирсан сорилт нь хүнд тохиолддог зүйл юм. Бурхан итгэмжтэй бөгөөд тэр та нарыг хэрэгсч хэтэртэл соригдохоос шүрдэггүй. Харин дааж гарахын чинь төлөө сорилттой хамт мөн гарцыг ч гэсэн өгнө гэсэн. Амен. 네, 그러니까 우리가 골방에 들어가서 깊은 기도를 하면서 하나님께 부르짖다 보면은 하나님께서 그 시련을 당하게 하신 뜻을 깨닫게 하신다. Тэгээ бид нэр те дотоод өрөөрөө ороод тэгээ эзэн рүүгээ хандаад чимээгүй суугаад ингээд залбирах үед те эзэн хаяанда гарах гарцыг ингээд зааж. 네, 그리고 Амен. 6절 말씀 보면은 За 6 дугаар ишлэгийг л харъя. 그가 Йов 23. 그가 큰 권능을 가지시고 나로 더불어 다투실까 아니라 도리어 내 말을 들으시리라 그랬습니다.
Мгм. Энд дээр 23 дугаар тэрээр хүч чадлын аавгаагаараа надтай тэмцэлдэх байсан уу? Үгүй ээ, тэрээр заавал надад анхаарал тавихсан. Амен. 예, 이걸 보면은 하나님은 큰 권능으로 욥과 다투지 않고 욥의 말을 잘 들어주실 것을 욥이 믿었습니다. Амен. Тэгээ яв юу гэж битгсэн гэхээр эзэн намайг тэ миний үгийг анхааралтай миний үгийг ингээд ойшон сонсноо гэдэгт итгэсэн баг. 예, 우리 그렇게 하나님 앞에 겸손한 자세로 기도하게 되면은 하나님이 우리의 기도를 들어주실 것입니다. За бид нэр эзэн бурхныхаа өмнө даруугаар эзэн рүү хандаад залбирх үед эзэн заавал ингээд сонсох болно. Амен. 예, 욥은 하나님의 권능이 크시지만 긍휼과 자비가 무한하신 분이기 때문에 욥이 하나님께 기도하면은 하나님이 응답해 주실 것을 믿고 바라보았습니다. Тэгэхээр яв гэсгэлээрэ би эзэнтэй уулзах юм бол эзэн надад заавал хариулна да гэдэгт ингээд итгэсэн баг тийм. 그러니까 하나님이 어떤 분인가를 바로 깨달으면은 그만큼 자기의 믿음도 성장하게 되는 것입니다. Тэгэхээр бид нарт танд өгөгдөж байгаа тэр сорилтууд таны чадлын хэрээр хөөгдөнө гэсэн шүү дээ тий. Хэцүү сорилт өгөгдөж байгаа юм шиг санагдаж байгаа юм бол таны тэр хэмжээгээр чинь бурхан өсгөх гэж байна гэсэн үг. 네, 7절에도 보면은 거기서는 정직자가 그와 변론할 수 있은즉 내가 심판자에게서 영영이 벗어나리라 그랬습니다. За хайдлын 23 7 дугаар эшлэлийг харах юм бол тэгвэл зөв шударга хэн боловч түүнтэй мэтгэлцгсэн би ч өөрийн шүрчээс мөнхөд чөлөөлөг төгсөн. 네, 여기 거기서라는 것은 거기는 이제 하나님 앞을 가리킵니다. Тэр 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 түүнтэй тэгвэл түүний өмнө гэж байгаа нь бурхныг хэлж байгаа гэсэн үг шүү дээ. 욥은 자기가 하나님 앞에 정직하기 때문에 하나님과 더불어 변론하게 되면은 하나님께서 자기의 그 무죄함을 선언해 주실 것이라고 믿었습니다. Мгм. Тэгэнгүүт одоо яаж гэхээр хин Давид хин Йов те Йов бурхан дээр очих үед бурхан намайг ингээд энэ асуудлуудаас чөлөөлж өгөх байхаа гэж бодсон. 근데 욥은 자기가 범죄하지 아니하고 하나님 앞에 정직하기 때문에 반드시 하나님께서 나의 무죄함을 밝혀 주실 것이라는 것을 믿은 것입니다. Тэгээ өөрөөр хэлэх юм бол те би очиод яг өөрийнхөө байдлыг бурханд мэдүүлэх үед бурхан үнэхээр миний буруугүй гэдгийг те тэр мэдэх болно гэж ингэ хэлж. 이사야 1장 18절에 보면요. 한번 잠깐 봅니다. 네. Исая номны хэдүүлээ 1:18-ыг харах юм бол 네, 여호와께서 말씀하시되 오라 우리가 서로 변론하자 너희 죄가 주홍 같을지라도 눈과 같이 씌어질 것이요 진홍같이 붉을지라도 양털같이 되리라. мгм. Хүрээ дээр хилэлцэн гэж эзэн айлдж байна. Нүгэл хилэнц нүүл чинь цас улаан мэт байвч цас адил цагаан болно. Бүрэн улаан боловч нуус адил цагаан болно. Амен. 네, 아무리 큰 죄가 있을지라도 다 하나님 앞에 나와서 다 자백하고 하나님께 고백하면은 다 우리의 죄를 깨끗하게 씻겨 주실 것이라는 겁니다. Амен. Тэг бид нэр энэ чинь хэлсэн тэг. Хичнээн миний одоо гэм зүгээр улаан биш бүр хүрэмтсэн улаан байж болно. Гэтэ бурхан энийг ноос шиг цагаан болгоно гэсэн тийм. Амен. Тэгэхээр хэлэлцээ гэж байгаа бурхан. 우리가 하나님 앞에 죄를 짓지 않는 것도 중요하지만은 문제는 사람이기 때문에 살다 보면 죄를 자기도 모르게 또 아니면은 의도치 않게 죄를 짓게 됩니다. Тэгээ бид нэр уул нь бол эзэн бурхны өмнө тэг гэм үлдэхгүйгээр тэг өдөр болгон цэвэрхнээр амьдрах хэрэгтэй. Гэтэ бид бол хүмүүс тэг ямар нэгэн байдлаараа заавал ингээд асуудалд ордог ингээд хүмүүс байгаа. 물론 우리는 죄를 짓지 않으려고 노력해야 합니다. Мэдээж хэрэг бид нар яасан вэ? Яг аятайхан амьдрах гэдэг хичээх хэрэгтэй. 하지만 그보다 더 중요한 건 뭐냐면은 죄를 지은 다음에 자기의 죄를 깨닫고 철저하게 회개하는 것입니다. Тэгээ харин тэгээд ч барахгүй хүн тэг хүн угаасаа тэг үргэлж ингээ асуудал гарах нь тодорхой.
Гэхдээ тийм гэх юм бол бид нэр гаргасныг хүлээн зөвшөөрөөд гараа өргөөд бурхан руугаа очдог байх нь чухал. Очоод гимшдэг байх нь чухал. 아무리 큰 죄를 지었어도 하나님 앞에 철저하게 자기 죄를 회개하고 바로 선 사람은 하나님이 쓰셨습니다. Игчнээ ингээд нөгөө нэг тий одоо тэр сая хэлсэнчлэн улаан хүрэнтсэн тий бүр нэг тийм хэцүү хүнд зүйлийг үйлдсэн байсан ч гэсэн тий эзнийхээ өмнө очих юм бол эзэн тий түүнийг одоо хүлээж зөвшөөрч болно гэж хэлсэн. Гэмших юм бол 그러나 죄를 짓고도 변명만 하고 자기 죄를 회개하지 않은 사람은 하나님께서 버리셨습니다. гэтээ гэмийн асуудлыг нь яасан бэлээ. Эзэн хүлээж хамтдаа хэлэлцээ гэдгсэн. Харин түүнийг нөгөө нэг дуулууртаа дагахгүй тий дагахгүй байгаа нэг болохоор эзэн хүлээж авахгүй гэсэн. 네, 구약 성경에 나오는 사람의 예를 한번 들어보겠습니다. Хэдүүлээ хуучин гэрээнд байдаг нэг хүний талаар одоо сонсцгаая. 자, 우리가 잘 아는 다윗 왕과 사울 왕입니다. Таны сайн мэдих Давид хааны талаар хэлээ бас бодъё. Бас Саул хааны талаар харьцуулж харъя. 자, 다윗은 참 우리 인간적으로 아주 그 말할 수 없는 큰 죄를 지었지 않습니까? Давидын хувьд яасан бэлээ? Тэ маш тийм эзний өмнө тэ хором үг үйлдсэн. 그래 우리아의 아내를 범했고 그 죄를 숨겨보려고 우리아를 전쟁터에 나가서 죽게 만들었습니다. Тэр Уриагийн эхнэртэй тэ Уриагийн эхнэрийг ингээ тэ аваад буцаагаад өөрийнхөө хийсэн юмыг далдлахын тулд нөхрийг нь цэрэг дайн руу явж алуулаад тэ 그러니까 다윗은 세상 사람들에게도 비난받을 만한 엄청난 큰 죄, 즉 간음죄와 살인죄를 졌습니다. Тэгээ Давид болохоор нь шүү дээ. Зүгээр бурхан байдгаа дэлхийн хүмүүс ч гэсэндээ түүнийг жигшгээр тийм асуудлуудыг хийсэн те тэр яасан гэхээр завхаарсан тэг бүр хэрэгэн нурхад нөгөө ичсэн хүн ална гэдэг шиг алсан те. 그러나 나단 선지자가 와서 그 다윗의 죄를 지적할 때에 다윗은 자기 죄를 깊이 깨닫고 회개하고 하나님 앞에 바로 섰습니다. Гэтэл харин яасан блэ бурхан их үзүүлэгч Натаныг тийш нь явуулсан те Натаныг явуулаад зэмлэх үед тэр эзний өмнө ирээд хүлээн зөвшөөрөөд те өршөөлөг нь ирээд ингэ суусан гэсэн. 자, 사울왕을 한번 보겠습니다. За одоо хэдүүлээ тэгвэл Саул хааныг бодож үзье. 사울은 인격적으로 보면요. 사실 다윗보다도 사람이 마음이 너그럽고 좋은 사람입니다. Тэгээд хэвдэлээ Саулын талаар бодож үзэх юм бол Саул яг хүнийхээ хувьд юу вэ? Давидаас харьцангуй магадгүй илүү тийм хүн байсан баг. 하나님께서 사울왕에게 아말렉을 쳐서 다 진멸하라고 명령을 내렸습니다. Тэгээд бурхан яасан бэлээ Саул хаанд за чи очоод Амалекчүүдийг ингээд бариад тэгээд тэднийг ингээд бүгдийг үлдээхгүй устгаад иргээд явуулсан. 근데 사울은 가가지고서 아말렉을 쳐서 진멸하긴 했는데 아말렉 왕을 살려왔고 살찐 짐승들을 살려왔습니다. Тэгээд Саул хаан болохоор бурхан зач бүгдийг нь олцоод устгаад хүрээд ир гэсэн чинь очингуудаа турхаанууд нь олоод тий юу тархнууд нь үлдээсэн байсан тий. 하나님의 명령은 사람이든 남녀노소를 물어나고 다 죽이고 심지어 짐승들까지도 다 죽이라고 그랬습니다. Тэгээ бурхан юу гэсэн бэлээ? Ээрчтэй, эмч бэ хамаагүй бүгдийг нь ал гэсэн. За тэр бүх хилтэй тархан турхаа ерөөсөн хамаагүй зугаа бүгдийг нь алаад тэр гэсэн. 여기서 잠깐 한번 짚어볼 것은 뭐냐면요. 왜 이렇게 하나님이 아말렉을 이렇게 무자비하게 다 죽이라고 했을까? Гэтэ бид нар эднээс нэг хэдүүлээ ингээд нэг бодостой зүйл нь бурхан бол яагаад тий түүнийг ингээ эрэгтэй эмэгтэй гэхгүй том жижиг гэхгүй бүгдийг нь хаалгаж байгаа юм болоо гэдэг ингээ бодох бас үе байна. 네, 아말렉은 이스라엘의 구원 운동에 큰 손해를 끼친 민족이었기 때문에 하나님이 그걸 기억하시고 진멸하라고 하신 것입니다. Гэтэ Израиль бурхан харны ясан гэхээр Амалекчүүдийг тодорхой хэмжээгээр шийдэх гэж хэлсэн гэсэн үг. 근데 사울왕은 그 하나님의 명령을 받고 순종하긴 했는데 다 진멸하지 않고 왕을 살려왔고 살찐 짐승을 살려왔다는 것입니다.
Гэтэ бурхны энэ санааг амал саавлаа мэдээгүй тий. Тэгээд харин яс гэхээр өөртөө хэрэгтэй гэж бодсныгоо үйлдэсэн. 그래서 사무엘 선자가 가가지고서는 그 죄를 지적했습니다. Тэгэнгүүт Самуэль бурхан Самуэлийг Саул руу явуулаад зэмлүүлсэн тий. 근데 사울 왕은 그 대선지자였던 사무엘의 말을 듣고 변명하기에만 급급했습니다. Гэтэ Саул яасан гэхээр хин Самуэлийн үгийг сонсоогүй тий. Хүлээж авахгүйсэн. 그 살찐 짐승들을 살려온 것은 하나님께 제사 드리기 위해서 잡아왔다고 그랬습니다. Тэгэнгүүт эсрэгээр нь тий өө би тэднийг алаагүй нь таны төлөө шүү дээ гэж ингэ хэлж байгаа. Би танд дахил өргөх гэж л тэднийг алаагүй шүү дээ гэдэг нь хэлсэн. 그래서 사무엘 선지자는 순종이 제사보다 낫고 듣는 것이 수양의 기름보다 낫다고 그랬습니다. Тэгээ бурхан юу гэсэн мэлээ? Дуулууртай байх байдал нь тий надад өргөх өөх тосноос чинь илүү шүү гэдгийг хэлсэн. 똑같은 왕이었지만은 다윗 왕은 엄청난 죄를 지었고도 지었을 때 그 죄를 지적받을 때 회개했지만은 사울은 하나님 앞에 변명하기만 급급했다는 것입니다. Гэтэ бурхан яадаг гэхээр яг ерөнхийдөө бол тий Давид болон Саул аль нь тэгээ эзний өмнө дуулуургүй байсан тий асуудал гаргасан тэгээ бурхан хоёулын дөрөнд хүмүүс явуулсан. 이게 아무리 큰 죄를 지었다 할지라도 하나님 앞에 진정으로 자기의 죄를 깨닫고 뉘우치고 회개하고 바로 서면은 하나님이 그 사람의 죄를 용서해 주시고 쓰신다는 것입니다. Гэтэ яг харах юм бол юу хэмлээд Саул болохоор Давидаас харьцангуй нэг арай гайгүй юм үйлцсэн. Зүгээр л мал үлдээсэн штэ гэмээр. Гэтэл бурхан яасан гэхээр тэр гэмийнхэн том жижиг байгаа биш. 그래서 Агаад нь 네. өөртөө байна уугүй гэдэг нь чухал. 그래서 변명만 일삼았던 사울왕은 하나님 버리셨고 진정으로 회개한 다윗은 끝까지 왕으로 쓰셨습니다. Тэгээ бурхан гимшгүй шалтак хэлээд өөрийгөө зөвтгөөд гэсэн үнийг хайсан байгаа. Тэгээ Саулыг хаяад эсрэгээр нь Давидыг бурхан эц хүртэл нь ингээд хэрэг ашигласан байна. 그러니까 죄를 짓고 변명하지 말고 하나님 앞에 회개해야 된다는 거예요. Тэгээ бид нэр юу гэсэн үг гэхээр тэгээ тойроод юу одоо юу гэх нөгөө нэг шалтак тоочоод өөрийгөө зөвтгөөд тойроод иж болохгүй. Бид нэр гимшин чухал юм. 만약에 사울왕이 사무엘 선자의 그 책망을 받을 때 제가 잘못했습니다. 하나님 용서해 주십시오. 제가 범죄했습니다 하고 진정으로 뉘우쳤더라면은 아마 하나님은 사울을 버리지 않으셨을 것입니다. Магадгүй Саул тухайн үед тэ өөрийгөө өмөрөөд зуртаагаад ингэхгүйгээр тэ дуулууртаагаар бурхан дээр ирээд гимжсэн бол тэ түүний амьдралын тэ он жилүүд уртсаад бурхан түүнийг хэрэглэх байсан ч гэж магадгүй. 그다음 8절로 9절 말씀 보겠습니다. Хайдлын 8-аас 9-р ишлэлийг харъя. 그런데 내가 앞으로 가도 그가 아니 계시고 뒤로 가도 보이지 아니하며 그가 왼편에서 일하시나 내가 만날 수 없고 그가 오른편으로 돌이키시나 배울 수 없구나. Үзэгт түн би урагш явдаг боловч тэр алга. За хойш явовч би түүнийг ажиглаж чаддаггүй. Тэрээр зүүн талд ажиллахад би үзэж чаддаггүй. Тэрээр баруун тал руу эргэхэд би түүнийг харж чаддаггүй. 네, 욥은 자기가 앞으로 가도 하나님께서 안 계시고 뒤로 가도 보이지 않는다고 그랬습니다. Тэгээд яв гэсэн бэ? Би бурхныг ахинд хайгаа те урагшаа явсан ч бурхан байдаггүй, хоошоо явсан ч бурхан байдаггүй хаахгүй гэж хэлсэн. 이것은 하나님을 아무리 찾으려고 애써도 하나님이 가까워지지 않는다는 것입니다. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ юу гэсэн үг вэ? Хичнээн бурхныг хайх гээд хичээсэн ч гэсэндээ бурхан өөрлөө нь ойртохгүй байна гэсэн утга. 근데 그가 왼편에서 일하시나 그랬죠? 왼편에서 Тэгээ гэсэн бэ? 일하시나 내가 Тэр 만날 수 зүүн 없다. талд ажиллах юм болов уу гэсэн. 이걸 보면 하나님은 일하시는 분이 분명하다는 것입니다. 그런데 만날 수 없다는 겁니다. Тэгээ эндээс авах юм бол яв юу гэж харсан гэхээр бурхан бол үнэхээр
байгаа бөгөөд тэр ажилдаг гэдгийг мэдж байгаа. А гэхдээ бурхан яг хаана ажиллаж байгаа газрын л олчмоор ийм сэтгэл зүйтэй. 자, 왼편에서 일하지만 만날 수 없다. 또 오른편으로 돌이키나 배울 수 없다고 그랬습니다. Мгм. Тэр би зүүн тишнээ ажиллаад байхгүй баруун тишнээ ирэхэд ч гэсэндээ түүнийг харж чадахгүй байна гэж. 그러니까 이 말은 하나님은 뭐 여기서나 또 혹은 저기서나 다 일하시는 것이 분명한데 도무지 Мгм. 하나님을 만날 수 없다는 것입니다. Өөрөөр хэлэх юм бол би ингэсэн ч тэгсэн ч те эзэн бурхан яахааргүй байх нь байна. Гэхдээ би надад ингээд тэр ингээ олдохгүй байна гэж хэлсэн. 자, 하나님은 우리 눈에 보이진 않습니다. Бидний бурхан яадаг лээ бидний нүдэнд ингээ харагдахгүй. 하나님은 영이시기 때문에 우리 눈에 보이지도 않고 또 볼 수도 없습니다. Бидний эзэн бол сүнсээр оршигч тийм ээ. Тэр утгаараа бидний нүдэнд ингээ харагдахгүй байна. 그렇지만 하나님은 살아계셔서 모든 것을 다 주관하고 계십니다. Гэтэ бурхан маань амьд тэр бүх зүйлийг удирдсаар байгаа. 또 하나님은 어디든지 안 계신 곳이 없습니다. Тэгээ бидний бурхан бас тэ тэр бүх газарт оршдог. 그래서 그 하나님 앞에 나가서 호소하게 되면은 반드시 들어주실 것을 믿는 신앙이 귀하다는 것입니다. Тэгэхээр бид нэр яах вэ? Эзэн бурхан заавал мэдж байгаа гэдэг бид ингээд одоо юу гэдэг тийм дотроо өөрөө өөртөө үргэлж ингээд сануулах хэрэгтэй. 그러니까 하나님을 보고 믿는 자가 복되다고 그랬습니까? 보지 않고 믿는 자가 복되다고 그랬습니까? Бид нэр юу гэсэн бэлээ бурхан тэ 잠시만요. 혹시 다시 한 번만 해주시겠어요? 그러니까 하나님을 이렇게 우리 눈으로 음. 보고 믿는 자가 복되다겠는지 보지 않고 믿는 자가 복되다겠냐고요. Тэгээд бид нэр Библиэлд ингэж хэлдэг бурханд итгэх нь ерөөлтэй. Гэхдээ бурханыг хараад итгэх нь ерөөлтэй гэдэг лөө харахгүйгээр итгэх нь ерөөлтэй гэдэг лөө. 그 요한복음 14장에 보면요. 빌립이 예수님에게 좀 아버지를 보여주십시오. 그러면 좀 믿겠나이다 그랬잖아요. Тэгээ Иохан номны 13 дугаар бүлгийг харах юм бол тэн дээр хэлдэг те Филипп та биднэрт эцгээ харуулаач гэдэг те. 그때 예수님은 나를 본 자는 곧 아버지를 보았거늘 어찌 아버지를 보여달라고 하냐고 그랬습니다. Мгм. Тэгээ тэр юу гэвэл намайг харсан гэдэг чинь эцгийг харсан гэсэн үг шүү дээ. Яагаад та нар үүнийг мэдэхгүй байгаа лээ гэж хэлсэн. 그러니까 보고 믿는 자보다 보지 않고 믿는 자가 더 복되다는 것입니다. Тэгэхээр өөрөөр хэлэх юм бол эглээ эзэн юу гэсэн блэ? Хараад итгэхээс лүгээр харахгүйгээр итгэсэн нь ерөөлтэй гэж хэлсэн мэт эзэн Иесус. 예수님께서 부활하셨을 때에도 제자들에게 찾아왔을 때 도마가 없을 때 찾아왔잖아요. Тэгэнгүүт эзэн нөгөө нэг дараад нь одоо юу амьсныхаа дараа тий хин Томсыг байхгүй үед нь тэдний шавнартаа үзэгдсэн байдаг тий. 그래서 다른 제자들이 도마에게 우리가 부활하신 예수님을 보았다, 만나봤다 이렇게 말합니다. Тэгээд тэр үед л нөгөө Томс бид нар эзэнтэй уулзсан, эзнийг харсан гэж хэлдэг. 그때 도마는 나는 직접 눈으로 보고 그저 손바닥에 그 못자국에 좀 만져보고 또 옆구리 창자국을 만져봐야 믿겠다 그랬습니다. Тэгээд Томс юусэн бэлээ. Би түүнийг боддоор харж те түүний одоо тэр юуны жадных нь ормонд нь гараа тэр хийж үзснийхээ дараа л итгэнэ гэж хэлж. 그 말은 도마는 직접 봐야 믿겠다는 거예요. Тэгээд өөрөөр хэлэх юм бол Томс ясгалаарэ би өөрөх нь өдөр шууд өөрөх нь өдөр өөрөө харж байж итгэнэ гэсэн утга штэ тийм. 나중에 도마가 있을 때 예수님이 또 나타났습니다. Тэгээд дараад нь Томсыг яг бас нөгөө шамнартайгаа байж ах үед нь Иесус дахиад үзэгддэг тийм ээ. 그 도마에게 뭐라고 말씀하셨습니까? Тэгээд Томс юу гэдэг лээ? 와서 네 말대로 그러면 만져봐라. 에? 못자국을 만져보고 창자국을 만져보라고 그랬습니다. Тэгээд хэлэхдээ за чи тийм нааш өгөөд миний энэ гарыг бариад үз тий. За миний энэ жадны ормонд гараа хийгээд үз гэдэгт. 그때 도마는 거기서 거꾸라졌습니다. Тэгээд Томс яадаг лээ өвдөс өгддөг тий. 나의 주시여 나의 하나님입니다 하고 확실하게 믿었습니다. Тэгээд тэр ясгалаар эзэн минь бурхан минь гэдэг ингээд бүрэн итгэдэг.
그때 예수님이 하신 말씀은 너는 본고로 믿느냐? 보지 않고 믿는 자가 복이 있도다 그랬습니다. Тэгээ тэн дээр өвдөглөө бас хэлдэг тийм ээ. Чи хараад итгэж гэнэ үү? Тэ? Харахгүйгээр итгэсэн нь ерөөлтэй гэж дахиад хэлдэг. 보지 않고 믿는 사람이 더 복된 자라고 말을 했습니다. Өөрөөр хэлэх юм бол харахгүйгээр итгэх чинь илүү ерөөлтэй гэдэг. 우리는 예수 그리스도를 직접 우리 눈으로 보지 못했습니다. Бид нэр хэдүүлэг чинь эзэн Иесусыг боддоор яг өөр хүмүүдээр хараагүй те. 벌써 2000여 년 전에 이 세상에 오셨다 가셨기 때문에 우리는 볼 수도 없었습니다. Тэгээ бид нарт бүр хизээний те 2000 2000 жилийн өмнө ирээд явсан эзнийг хараагүй. 자, 그러나 우리는 예수님이 계시다는 것을 예수님이 이 땅에 오셔서 구속을 이루시고 승천하셨다는 걸 믿습니까? 안 믿습니까? Гэтэ та одоо Иесусыг хараагүй ч гэсэндээ Иесус итгэж байгаа юу? Тэр ирснийг тэр одоо те дахин амьдсныг те дэш өргөгдсөнийг их дахиж ирнэ гэдгийг мэдж байгаа итгэж байгаа юу? 다 믿으시죠? Амен. 아멘. Та итгэж байгаа 아멘. те? 그래요. Амен. 자, 우리는 우리 눈으로 직접 안 봤어요. 그래도 하나님이 계신 것과 예수님이 계신 걸 다 믿습니다. Бид нэр нүдэрээ шууд хараагүй ч гэсэндээ бурхан байгаад те Иесус байгаад бүтэнд нь итгэж байгаа. 그러니까 우리는 그 당시 예수님을 직접 보고 믿은 사람보다 보지 않고 믿었기 때문에 더 복된 사람들입니다. Тэгэхээр бид нэр хэдүүлээ харах юм бол те хараагүй хүмүүс гэсэн үг шүү дээ. Тэ эзэн Иесусыг хараагүй гэдэг чинь. Тэгэхээр эзэн Иесус үсвэлээ харснараа биш харахгүйгээр итгэсэн нь ерөөлтэй гэсэн. Бид нар ямар хүн ерөөлтэй хүмүүс ах юм те. 사람의 눈으로 꼭 봐야만 믿는다는 것은 불완전한 신앙입니다. Тэгээ хүмүүс яадаг гэхээр би өөрийнхөө нүдээр харж ич итгэх гэдэг нэг ийм одоо хандлага болохоор чинь тэг 50 бус хандлагаас гардаг. 사람이 눈은 때때로 착각을 일으키기 쉽습니다. Тэгэхээр хүн яадаг гэхээр үе үед яадаг гэхээр бас андуурах тохиолдол байдаг тийм. 자, 제가 잠깐만 기다려보세요. 네. 다 들어줘라. 자, 이렇게 안 보이나? 예, 볼펜 두 자루가 있습니다. 보이시죠? 볼펜. Аха. За одоо пастор болохоор ийм хоёр бал аваад ирсэн байна. Та харж байна уу? Хоёр балыг. Хоёр цагаан бал ирж байна. 자, 똑같은 거예요. 똑같은 거 크기가. 그죠? За энэ хоёрыг харах юм бол ингээд нөгөө яг ижлэх юм байна те. Том жижигэнч тэр өнгөнч тэр. 자, 똑같죠? 길이가. Энэ ижлэх юм байгаа урт нь ч гэсэндээ. 자, 그런데 이렇게 해보겠습니다. 어느 것이 커 За 보입니까? одоо ингээд харахаар аль нь том харагдчихэж байна вэ? 어느 게 커 보여요? 이게 커 보여요? 이게 커 보여요? За 밑에 건 1번, 위에 건 2번으로 할까요, 우선은? 1번, За тэр 2번. доотлох нь 1 номер, дээш ингээд босоо байгаа 2 номер гэсэн үг. 어느 게 커 Танд 보입니까? том харагдаж байна вэ? 이것이 커 보이죠? 2 номер нь том харагдчихаз. 이게 길어 보이잖아요. 그죠? Энэ илүү урт харагдчихаз 2 номерт нь. 길이가 똑같은데도. 자, 그럼 반대로 해볼게요. 이걸 밑으로 다시 요걸 해볼게요. 어느 게 더 커 보입니까? Одоо ингээд харахаар тэгвэл аль нь нөгөө нэг босоо нь том урт харагдаж байна уу? Хэвтэй нь урт харагдаж байна уу? 이번에는 이것이 더 커 보이죠? Одоо над босоо нь ч гэсэн ялгаагүй том харагдаж байна тий. 사실은 두 개가 똑같은 길입니다. Тэгээ яг уул нь бол аль аль нь хоёулаа ижлэх нь яг нэг үйлдвэрийн нэг өнгөтэй ижлэх баллаа. 자, 이처럼 사람의 눈이라는 것은 착각을 일으키기 쉽다는 거예요. Тэгээ яг энэ дээр юу харуулж байгаа гэхээр бид нар нөгөө харахтаа нүд маань ингээд нөгөө юу хөө 자, арай жоохон өөр харах гэдэг гэсэн том жижиг. 그렇기 때문에 눈으로 꼭 봐야만 믿겠다는 것은 불완전한 신앙입니다. Тэгэхээр хэдүүлээ ингээд бодохтой. Зарим хүмүүс би заавал өөр нүдээр харж итгэдэг юм. Би ер нь нэг тийм зантай байгаа юм гэдэг чи. Би нэг тийм баттай юм дуртай өдрөө тэгдэг. Гэтэ яг үнэн дээр хүний нүдэд бол бүрэн итгэх хэмжээний тийм зүйл биш байгааз саяны туршилтаар. 우리는 성경을 통해서 하나님이 계시다는 것을 분명히 믿습니다. Бид нар болохоор чинь Библиэр дамжуулаад бурхан үнэхээр байгаа гэдгийг мэдэж авдаг тийм ээ. 성경을 통해서 예수 그리스도께서
우리의 죄를 사해 주기 위해서 십자가에서 피 흘리셨다는 것도 믿습니다. Тэгээ бид нэр одоо тэр Библиэр дамжуулаад тэ эзэн бас бидний төлөө тэ миний буруугийн төлөө залмай дээр цовдлогдсон байна гэдгийг ойлгоод. 그러니까 믿으면 다 이해가 가는 것입니다. Тэгэхээр ерөнхийдөө хүн эхлээд итгээд ирэхлээр дараад нь ойлголт нь ирдэг араас нь. 우리 인간의 머리로 이해하는 대로 믿으려고 하면은 믿을 수가 없어요. Тэгэхээр бид нэр өөрийнхөө толгоогоор тэ бурхныг ойлгоё, итгэе эдэр гэх юм бол өөрөө хүний толгоогоор бол чаддаггүй. 하나님의 말씀을 믿으면은 예수님이 하신 모든 이적과 기사도 다 이해가 갑니다. Тэгэхээр бид нар харахаар яг тэр итгээд ирэхлээр тэр Иесусийн талаар Иесусийн тухайн үеийн байдлын талаарс ойлгож эхэлдэг. 예수님이 물 위로 걸어가신 적 있지 않습니까? Тэгээ бид нар та нар одоо ингээд яадаг тийм ээ. Эзэн Иесус анх нууран дээгүүр алхахдаг тийм ээ. Тэр талаар та бас итгэж байгаа тийм алхаж ирсний талаар. 상식적으로는 사람이 물 위로 걸어갈 수가 없습니다. Тэгэхээр бид нар яг хүн одоо усан дээгүүр алхна гэдгийг бид нар бодглохлээрэ хүн өөрийнхөө одоо төсөөлөл бол барахгүй. 그러나 하나님의 말씀을 믿으면은 다 믿어집니다. Гэхдээ бид нар яг хөглөөр тэрийг нь бурхныг одоо бурханд итгээд ингээ үзэх хэрэгтэй. 예수님도 삼위일체 하나님이시기 때문에 모든 걸 다 할 수 있는 분입니다. Тэгэхээр бидний бурхан болохоор чинь орчлын ертөнцийг бүтээгч нэгэн тэр бүх зүйлийг бүтээн тэр бүх зүйлийг мэдэн чадна гэсэн. 근데 물 위로 걸어갈 수도 있습니다. Тэгэхээр бүх зүйлийг чадна гэж бол тэр усан дэвжсэн алхаж чадна гэсэн үг. 심지어 죽은 사람을 살리기도 합니다. Тэгээ бас одоо биднэрт бол найдваргүй юм шиг санагдаж магадгүй ч гэсэндээ бурхан бол өгсөн үнэчсэн амьлуулах чадaltaй. 그러나 그걸 내 머리로 이해를 하고 깨달은 다음에 믿겠다고 하면은 믿을 게 없습니다. Тэгэхээр хүн харна гэдэг эхлээд би өөрөө ойлгож дараа нь итгэж үзье гэх юм бол тэр одоо тэр хүнд ямар ч боломж олдохгүй. 예수 그리스도의 십자가의 구속도 인간의 머리로 이해하려고 하면 이해가 안 갑니다. Тэгээ Христийн загламын тэр авралын ажил ч гэсэндээ хүн өөрөө би ойлгочтой би гайгүй толгойтой гэдэг гэж бодох юм бол өөрийнхөө хүчээр болгоно гэж байхгүй. 그러나 하나님과 예수 그리스도를 믿으면은 그것이 다 이해가 가는 것입니다. Харин бид нэр эхлээд итгээд тэ хараагүй ч гэсэндээ итгээд эхлэх үед эзэн тэрийг ингээд ойлгох тийм хүчийг өгдөг. 만약에 인간적인 생각으로 인간의 머리로 그것을 이해해 보려고 한다면은 예수님이 십자가에서 피 흘려 주신 것이 어떻게 우리의 죄를 용서해 주시겠느냐 의심이 갈 수 있어요. Тэгээ бид нар бас яг гэхээр эзэн бурхан тэ итгэхгүй байгаад итгэхгүй хүмүүс яадаг гэхээр тэгвэл тэр 2000 жилийн өмнө эзэн Иесус цолмоо дээр цусаа урсгасан гэдэг тэр цус нь миний төлөө урссан гэдээ би яаж мэдэх юм гэдэг. 그러나 예수님이 십자가에서 흘리신 피는 우리의 죄를 깨끗하게 씻겨주기 위한 하나님께 속죄의 제사였습니다. Тэгээ харин яасан бэ тэр гмийн уучлал дээр ч гэсэн эзэн тэ бидний төлөө цалмаа дээр цусыг урсгаснараа одоо гмийн төлөөх буюу бидний төлөөх төлөгдөх тийм тахил болсон гэж байна. 그러니까 믿으면은 모든 것이 다 이해가 가고 모든 것이 다 감사할 수밖에 없습니다. Тэгээ бид нэр итгээд ирэхэд альва зүйлийг ойлгож эхэлдэг. Тэрнтэй хамт бид нэр ингэ талархаж эхэлдэг. 죄값으로 멸망받아 지옥 갈 수밖에 없는 나를 구원해 주시려고 예수님이 십자가에서 피 흘렸다는 것이 믿어지는 것입니다. Өөрөөр хэлэх юм бол бид нэр тэр итгэх үед эзний загалмайн гавьяаг ойлгож эхэлдэг. Ойлгоод ирэхлээрээ талархал эхэлдэг. 믿어지는 사람은 절대로 주님을 배신하지 않고 하나님의 말씀대로 살게 돼 있습니다. Тэгээ үнэхээр итгэдэг хүмүүс нь яадаг гэхээр хизээч бурхны эсрэг зогсдоггүй. Тэгээ нүур буруудаггүй бурхнаас. Тэгээ харин эзэнд найддаг. 네, 잠깐 쉬었다 하겠습니다. За хэдүүлээ түр амарч аваад оръё. 네, 10분 동안 쉬겠습니다. Тэгээ 10 минутын дараа оръё. 네, 이제 세 번째 떼지로 10절로 12절까지 연단한 후에 정금같이 될 것을 믿고 잘 인내하는 내용입니다. Би шибэр
За одоо тэгэхээр 10-аас 12 дугаар хэсэг рүү орж байна. Ишлэл рүү. Өөрөө л 3 дугаар бүлэг рүү орж байгаа гэсэн. 3 дугаар сэдв рүү. За за тэгээд 23장 10절 말씀 읽어보겠습니다. за 10 дугаар ишлэлээс эхлэе. 나의 가는 길을 오직 그가 아시나니 그가 나를 단련하신 후에는 내가 정금같이 나오리라. За тэр гэвч тэр миний замыг мэддэг, тэр намайг шалгасан бөгөөд би алтмид урагш гарч ирнэ гэсэн. Амен. 이 말씀은 상당히 중요한 말씀이니까요. 다 같이 한번 읽어 보시기 바랍니다. 다 여러분들 Тэгэхээр энэ одоо Яв номны 23 10 дугаар ишлэлийг хамтдаа уншийе. 자, Энэ маш чухал ишлэл учраас хамтдаа нэг бөөндөө уншаад үзье. 다 같이 시작 한번 가지겠습니다. 시작. 나의 За 가는 3I 길 그가 гэвч тэр 아시나니 миний 나를 замыг 단련하신 мэддэг, 후에는 내가 тэр 정금같이 намайг 나오리라. шалгасан бөгөөд би алтмид урагш гарч ирнэ. 네. Амен. 나의 가는 길을 오직 그가 아시나니 그랬습니다. Өөрөлд миний явж байгаа замыг тэр л мэддэг гэж хэлсэн тийм. Эзэн бурхан мэдж байгаа гэсэн. 욥은 자기의 가는 길을 하나님께서 아신다는 것입니다. Өөрөлд миний явах замыг бурхан мэдж байгаа гэсэн тийм. 그러니까 하나님께서 인도해 줄 것을 믿었습니다. Тэгээ бас бурхан одоо миний замыг тэр намайг мэдж байгаа гэснээр тэр намайг бас удирдана гэдэгт итгэжсэн гэсэн. 그러니까 그 결과도 즉 욥의 가는 그 길의 결과도 하나님께서 유익하게 해 주신다는 것도 믿었습니다. Тэр яасан бэ? Одоо миний өөрийнх нь одоо туулж байгаа энэ зам тэ дардан биш боловч энэ замын төгсгөл хүртэл бурхан намайг удирдана гэж итгэсэн. Амен. 고통당하는 것도 하나님이 다 알아주신다는 것입니다. Тэгээ өөрөөр хэлбэл юу тэ зовж байгаа бүх юмыг бурхан мэдж байгаа гэж. 그러니까 욥은 자기의 가는 길을 하나님께서 다 알아주시고 또 결말도 하나님이 가장 좋은 길로 인도해 주실 것을 믿었습니다. Тэгээ бурхан эцсээ хүртэл нь хамгийн сайн замаар удирдана гэдэгт итгэсэн гэсэн. Амен. 하나님은 우리 성도가 고통당할 때 다 알고 계신 하나님이십니다. Тэгээ бидний бурхан бидний хүн нэг бүртээ яаж юу гэж бүгдийг мэдчихэдэг гэсэн. 출애굽기 3장 7절로 8절 한번 보겠습니다. За хэдүүлээ юу Гитлэл номны 3-ын 7-8-ыг харъя. Гитлэл 3-ын 7-8. 그러니까 이스라엘 백성들이 그 고통으로 인해서 하나님 앞에 부르짖을 때 하나님께서 그것을 다 보고 말씀하신 것입니다. Тэгээ энэ дээр харах юм бол Израилийн ард түмэнд туйлын зовлон донд байх үедээ эзэн рүү хашгирсан. Гэхдээ бурхан тэрийг нь мэдчихсэн бөө сонссон гэсэн. 네, 7절 8절 제가 한번 읽어보겠습니다. 여호와께서 가라사대 내가 애굽에 있는 내 백성의 고통을 정령히 보고 그들이 그 간역자로 인하여 부르짖음을 듣고 그 우고를 알고 내가 내려와서 그들을 애굽의 손에서 건져내고 그들을 그 땅에서 인도하여 아름답고 광대한 땅 젖과 꿀이 흐르는 땅 곧 가나안 족속, 헷 족속, 아모리 족속, 브리스 족속, 히위 족속, 여부스 족속의 지방에 이르려 하노라 그랬습니다. Амен. Эзэн Египтэд байгаа ард түмнийхээ зовлонг би харж ажлын даамлуудаас нь болсон тэдний хашгирааныг сонслоо. Би тэдний зовлон зүдгүүрийг мэднэ. Тиймээс тэднийг Египтчүүдийн гараас чөлөөлж тэр газраас гаргаад Канаан, Хит, Амори, Перис, Хиви болон Ебусчүүдийн газар болох сүү балаар бэлгсэн сайхан уудам нутагт аваачаар би бууж ирлээ. Амен. 네, 여기 뭐 하나님 어떤 분이신가를 말씀하고 있습니다. Энд дээр бидний бурханыг байж байна тий. Бидний бурхан ямар хүн гэсэн бэ? 네, 하나님은 내 백성의 고통을 정령히 보고 계시다는 겁니다. Өөрөөр хэлбэл бидний бурхан өөрийнхөө ард түмний зовлонг тодорхой бүгдийг харж байгаа гэсэн. 우리 성도가 믿음 지키다가 고난을 당하고 고통을 당할 때에는 그것을 다 보고 계십니다. Тэгээ бидний бурхан тий хүмүүсийнхээ одоо зовлон яаж байгааг нь бүгдийг харж байгаа гэсэн. 또 그리고 그 부르짖음을 듣고 계신 분이라는 것입니다. Тэгээ бас бурхан өөрийнхөө бидний дуудахыг бүгдийг сонсож байгаа гэсэн.
그 이스라엘 백성들은 애굽 사람들에게서 그 여러 가지 그 고난을 당할 때, 그 간역자들로 해서 고난 당할 때 그 고난을, 그 고통을 다 보고, 그 고난을 당할 때 하나님께 부르짖는 그 기도를 다 들으셨다는 겁니다. Тэгэхээр бурхан тэр Израилийн ард түмнийг зовж ирсэн тэр зовлондоо зовлон дундаас нь харсан гэсэн тийм ээ. 그리고 그 우고를, 그 고통을 다 알고 계시다는 겁니다. Тэгээ бас тэр зовлонг нь бурхан бүгдийг мэдж байгаа гэсэн. Амен. 그리고 그 애굽인의 손에서 건져내신다는 것입니다. Тэгээд бурханы тэ юуны тэгээ бурхан тэр израилчуудаас гаргаж өнгөрсөн тийм. 그러니까 우리의 가는 길도 하나님이 다 알고 계신다는 것입니다. Өөрөөр хэлбэл бурхан бидний бүгдийг мэдж байгаа гэсэн. 그래서 그가 나를 단련하신 후에는 내가 정금같이 나오리라 이렇게 고백했습니다. За тэр байсан юм лээ. Тэг би энэ дэлхийг орхих үед ч гэсэндээ тэр намайг өгтнаа гэж хэлдэг. 욥은 하나님께서 자기를 고난으로 연단하신 후에는 정금과 같이 귀한 인격자로 만들어질 것을 믿었습니다. Өөрөөр бурхан тэ өөрийг нь эцсийн дүгэндээ хамгийн санаар удирдна гэдэгт мэдчихсэн. 그렇기 때문에 욥이 참고 연단을 잘 받으면은 하나님 앞에 가서 칭찬과 존귀와 영광을 받게 될 것을 믿었습니다. Тэгээ бид нэр тэг яв ясгэлэр эзний өмнө очиход эзнээс тэг сайшаал болон бүцүүлийг авна гэдэгт тэр итгэсэн байна. Амен. 예, 이 순수한 금, 정금이라고 그러는데 이 순수한 금이 나오려면은 그 용광로에 들어가서 녹아서 모든 찌꺼기가 다 제거돼야 합니다. Тэгээ одоо энэ эзний өмнө тэг цэвэршүүлсэн алт мэд гэж хэлсэн тий. Тэгэхээр одоо энэ дээр болохоор чи шалгасан бөгөөд би алт мэд урагшна гэсэн шалгаж цэвэршүүлсэн гэдэг нь алтыг цэвэршүүлэхийн тулд тэг хэд дахин шатааж хэд дахин ингээ халуун байдалд ингээ оруулах хэрэгтэй гэсэн. Тэгжээж бүх одоо бохор юмуд нь шатаагдаж цэвэршнэ гэсэн. 그러니까 그 뜨거운 용광로에 계속해서 들어갔다 나올 때마다 그 더러운 찌꺼기가 다 빠져나갑니다. Тэгээд шатаах үе болгонд нь тэр бохор зүйлсүүд нь алтнаас тий одоо арилгагддаг. 우리도 이렇게 불같은 그런 시험을 당할 때마다 우리 속에 있는 더러운 죄악성이 이렇게 하나씩 빠져나가는 것입니다. Тэгэхээр бид нэр угаагдах болгонд бид нэр ч гэсэн бас тэгтээ угаагдах болгонд муухай бохор зүйлсүүд нь биднээс бас гардгаа гэсэн. 그래서 베드로전서 4장 12절 말씀에 한번 참고해 보겠습니다. За хэдүүлээ дахиад нэг хэсгийг харъя. 거기 보면은 사랑하는 자들아 너희를 시련하라고 오는 불시험을 이상한 일 당하는 것 같이 이상히 여기지 말고 그랬습니다. За 여기서 베드로전서 4장 12절. 4-ийн 12 дээр байгаа. За 1-р Петр 4-12-ыг хэдүүлээ харъя. Энэ дээр юу гэхээр 베드로전서 4장 12절. энэ дээр хайрт хүмүүс минь та нарыг сорихын тулд дунд чинь ирдэг галт сорилтыг та нар ямар нэгэн хачирхалтай юм тохиолдсон мэт бүү байхаа гэсэн. Амен. 그러니까 불같은 시험이 올 때에 그것을 이상히 여기지 말라는 것입니다. Өөрөөр хэлбэл гал мэт ямар нэгэн тийм сорилт ирлээ гэхэд тийм цочирдож бүү гэж аваарай гэсэн. 우리의 믿음을 실현하려고 주시는 시험이라는 것입니다. Өөрөөр хэлбэл тэр одоо гал мэт ирж байгаа тэр сорилт нь болохоор юу гэхээр бидний итгэлийг одоо шалгах гэж байгаа зүйл шүү гэж хэлсэн. 그 시험을 믿음으로 통과하면은 내 속에 있는 찌꺼기와 같은 죄가 다 제거되기 때문에 정금과 같은 그런 인격이 만들어집니다. Тэгэхээр бидний дотор байгаа тэр одоо тэр бохирдлуудыг арилгахын тулд угаасаа цэвэршүүлэхийн тулд бүх зүйл ирдэг гэсэн тийм ээ. 그래서 불같은 시험이 올 때 그것을 이상하게 여기지 말라고 했습니다. Тэгэхээр гал мэт сорилт ирнэ. Түүнийг битгий сонин тэгж цочирдож хүлээж аваарай гэж хэлсэн.
베드로전서 4장 12절. 제가 이 4장 12절, 4장 12절이요. 좀 중요한 그 아주 요긴한 구절들이 들어 있어요. 보면. Мм. Ер нь бол одоо ингээд хэдүүлээ чи сая ингээ харах юм бол 1-р Петр 4:12 гэсэн шүү дээ тий. Тэгээд ер нь бол ингээд альва Библи дотроос 4:12 дээр маш тийм юу гэх вэ? Их тийм ивэлтэй тий бүр ингээд хүний зүрх рүү ордог үгнүүд ингээ байдаг юм. 예를 들면 목사님. 예를 들면요. 제가 좋아하는 구절 하나인데 사도행전 4장 12절 한번 보면 사도행정이요? 사도행전 4장 음. 12절. жишээлх юм бол Үйлс 4:12. 똑같이 4장 12절인데 거기는 다른 이로서는 구원을 얻을 수 없나니 천하인 간에 구원을 얻을 만한 다른 이름을 우리에게 주시니 없음이라고 있습니다. Амен. Тэгээд энэ Үйлс жишээлх юм бол Үйлс 4:12 дээр харах юм бол ийм үг байна. Өөр хэний ч дотор аврал үгүй. Учир нь бидний аврагдаж болох өөрнөр Тэнгэрийн дор хүмүүнд эс өгөгдөв гэжээ. Амен. 네, 4장 12절. 저는 그래서 4월 12일, 4월 12일이 제 생일이에요. 그렇기 때문에 4월 12일. 그렇군요. 딱 Тэгээ 좋은 бас 날씨가. 4-12 гэж шүү дээ. Энэ 4 сарын 12 гэдэг чинь манай энэ Чэ пастрын төрсөн өдөр тийм байна. 그다음에 에베소서 3장 12절. 여기는 3장이지만 거기도 12절 한번 보면요. Тэгээ Эфес 네. Эфес 4:12 биш Эфес энэ дээр болохоор Эфес 3:12 гэнэ. Эфес 3:12 дээр бас их нөө тийм одоо үг бай тээ. 여기 뭐 우리가 그 안에서 그를 믿음으로 말미암아 담대함과 하나님께 당당히 나아감을 얻느니라 그랬습니다. За энэ дээр Эфес 3:12 дээр үгс гэхээр бид Христэд итгэх итгэлээрээ Бурханд зоригтой бөгөөд бат итгэлтэй очдөг юм аа. 아멘. 네. 그래서 불같은 시험 우리가 인간적으로는 이 불같은 시험이 올 때 너무 고통스럽고 힘들기 때문에 감당하기가 참 힘듭니다. Тэгэхээр юу гэж юм гэхээр чинь бид нарт ямар нэгэн гал мэт одоо сорилт ирлээ гэхэд те тэр донд бид нар дээр эзнээс өгөгдсөн үгнүүд байгаа, итгэлүүд бас байгаа. 그러나 하나님은 감당할 시험만 주신다고 했기 때문에 그런 시험이 올 때에도 내가 능히 감당할 수 있기 때문에 주신 줄로 믿어야 됩니다. Тэгэхээр бид нар дээр ямар нэгэн байдлаараа одоо шалгалт ирж जैन те одоо сорилтууд ирж ин гэх юм бол Бурхан бид нарыг илүү хөшөрхөгжүүлэх гэж байна штэ гэдэг бид нар бас санах хэрэгтэй. 그래서 이 불같은 시험은 결국 그 시험을 통해서 나를 만드시기 위한 것이라는 겁니다. Тэгэхээр бид нарыг юу ч хэлэх чинь Бурхан бид нарыг одоо тэр сорилтоор бид нарыг одоо цэвэршүүлэх гэж гэдэг бид нараас бодох хэрэгтэй. 그리고 고린도전서 3장 또 12절 한번 보겠습니다. За 1-р Коринт 3:12-ийн талаас харъя. 고린도서 3장 12절을 보면은 만일 누구든지 금이나 은이나 보석이나 나무나 풀이나 짚으로 이 터 위에 세우면 각각 공력이 나타날 터인데 그날이 공력을 밝히리니 이는 불로 나타내고 그 불이 각 사람의 공력이 어떠한 것을 시험할 것입니다. 그랬습니다. За энэ дээр 1-р Петр 3:12 дээр үсгэлээ. Хэрв хэн нэгэн энэ суурин дээр алт, мөнгө, эрдэнийн чулуу, мод эсвэл мод өвс болон сүрлээр баривал гэсэн. 네, 아질 болгоно гэж байгаа гэсэн. 아멘. 네, 불같은 시험을 말할 때 아까 베드로전 4장 12절 또 불로 이 공력을 밝힌다고 하는 것도 그것은 고린도전서 3장 12절로 13절에 나옵니다. За тэгэнгүүт хэлээ харах юм бол тийм бид нэр юун дээр эцний өмнө очоод юу хийсэн талаар маань харахын тулд юу би эцний өмнө хэрхэн амьдэрсэн бэ гэдэг маань 1-р Коринт 3-р бүлгээс харагдах нь тийм ээ 3:12 шиг тийм эзний өмнө би юугаар барилгаад барьсан гэдэг нь харагдах нь. 그러니까 거기 보면은요 집을 짓는 재료가 금과 은과 보석으로 집을 짓는 사람이 있고 나무와 풀과 짚으로 집을 짓는 사람이 있다고 그랬습니다. За тэгэнгүүт яасан бэ хэлсэн те хүний тэр одоо байж байгаа байдлуудыг харах юм бол хүн юугаар барьсан бэ гэдгээс одоо шалтгаалаад бүх юм харагдана гэж хэлсэн. 이것은 이제 우리 성도들의 그 신자들의 그 종류라고 볼 수 있습니다. 즉 금과 같은 걸로 집을 짓는 성도가 있고 은과 같은 걸로 집을 짓는 사람이 있고 또 보석과 같은 걸로 집을 짓는 사람이 있고 나무나 풀이나 집으로 집을 짓는 성도와 같은 사람도 있습니다.
Өөрөөр хэлэх юм бол итгэгч нар нь гаднаас харагдаж байгаа байдлууд нь өөр өж болно. Гэтэ тэд нар Бурхны өмнө очих үед би энэ итгэлийнхээ амьдралд өөрийнхөө барилгыг юугаар барьсан бэ гэдг нь эзний өмнө очих үед тодорхой болдог. Зарим хүмүүс нь модоор барьдаг, зарим хүмүүс нь эрдэнэ чулуугаар барьдаг, зарим хүмүүс нь бүр өвсөөрч барьж байгаа гэж. 그러니까 다 같이 신앙생활은 했는데 Мгм. 불로 시험할 때, 즉 불같은 시험이 올 때 거기서 다 넘어지고 쓰러지는 사람은 나무나 풀과 짚으로 집을 지은 사람과 같습니다. Мгм. Тэг бүхэн угаасаа тэг итгэгч нар гэж адилхан итгэгчд нэг үгтээ ижлэхэн явж байгаа юм шиг боловч амьдралын чанар, итгэлийн чанарууд нь одоо өөр өөр байх гэсэн. Тэрнээс шалтгаалаад тэр барилгын материалууд нь шийдэгдэж байгаа. 그러나 시험이 올 때에도 넘어지지 않고 끝까지 믿음을 지키는 사람은 금과 은과 보석으로 집을 지은 사람과 같습니다. Тэг бид нар тэг амьдралын ямарваа нэгэн гал мэт юм шуурган донд орох үед тэр дунд цөхрөхгүй, нугарахгүй, тэг хугарахгүй байгаа гэвэл тэр хүний итгэл нь эрдний чулуу юм эсвэл алтаар эсвэл мөнгөөр тэг баригдаж байгаа барилгатай адилхан гэсэн. 그러니까 금과 은과 보석 중에서도 아마 금이 제일 귀한 것입니다. Тэгээ магадгүй те эрдэнэ чулуу мөнгө эсвэл алт гурав ингээд байлаа гэж бодоход магадгүй хамгийн одоо үнэтэй металл нь бол алт байх. 성경에서도 그 귀한 믿음을 표현할 때는 금으로 많이 표현을 했습니다. Тэгээд Библиэлд ч гэсэндээ тэгээ чухал зүйл, нандин зүйл гэдэг дээр илэрхийлэл орж ирсэн яадаг лээ. Дандаа ер нь алтаар ингээд зөөрлсөн байдаг. 근데 금이 왜 이렇게 귀한가 하면은 금은 변하지 않기 때문에 그렇습니다. Тэгээ одоо ингээд харах юм бол хүмүүс гэж боддог. Тэгвэл заавал тэр алт гэдэг зүйл тийм эрхэм зүйл үү гэж бодлоо тэрнээс илүүгээр нөө нэг алт өөрөө хуурдаггүй гэдгээр одоо илүү онцлогтой байна. 근데 우리 신앙도 처음이나 끝이나 변하지 않고 끝까지 믿음을 잘 지켜나가는 사람은 금과 같은 성도라고 볼 수 있습니다. Тэгээ бид нар ч гэсэн өөрсдийнхөө тэг альва зүйл дээр нугарахгүй хуурахгүй байгаа гэвэл энэ чинь нэр хуурахгүй байгаа гэдэг утгаараа алт мэт итгэл гэж бас ингэ зөөрлөд. 자, 욥을 연단시키는 분은 누구십니까? За тэгвэл Йовыг одоо нэг юу яаж байгаа Йовыг цэвэршүүлж байгаа хүн нь хэн блэ? 네, 하나님이십니다. Тэгээ бидний бурхан тийм ээ. 그 목적은 바로 그 정금 같은 그런 인격으로 만들어서 귀하게 쓰기 위함입니다. За тэгэхээр Йовыг тэгвэл бурхан яагаад одоо юу яаж байгаа те дахин гэж хатааж байгаа юм шиг гал мэт одоо зүйлээр шалгаж байгаа юм. Тэгэхээр түүнийг илүү илүү нандин болгож хэрэглэхийн төлөө гэсэн. 베드로전서 1장 7절 말씀 보면요. 베드로전서 1장 7절에 보면 너희 믿음의 За 기름이 불로 연단하여도 없어질 금보다 더 귀하여 예수 그리스도에 나타나실 때에 칭찬과 영광과 존귀를 얻게 하려 함이라 그랬습니다. за энэ дээр арах юм бол 1-р Петр 1:7-ыг харъя хэлээ. 1-р Петр 1:7 дээр юу гэсэн мэн гэхээр 1-р Петр 1:7 дээр ингэснээр итгэлийн чинь шалгуур галаар шалгагдах мөхөх алтнаас ч илүү үнэтэй байж Иесус Христийн ичлэлт дээр магтаал алдар хүндэтгэлд хүрэх юмаа. Амен. 그러니까 연단받은 신앙은 금과 같이 귀한 신앙이라는 것입니다. Өөрөөр хэлэх юм бол тийм одоо тэр одоо галаар шалгуулах гэж байгаа мэт тийм одоо итгэл нь маш нандин итгэл гэж хэлсэн тийм. 여기 베드로전서 1장 7절의 말씀처럼 금보다 더 귀한 신앙이라는 것입니다. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо энэ дээр бид нэр нэг талаар алттай зөвлөгөөч нөгөө талаар харах юм бол энэ Петр ном дээр болохоор чи алтнаас ч нандин гэж хэлсэн бидний итгэлийг. 하나님은 오늘날도 이 세상에 있는 성도들을 이렇게 연단시키십니다. Бидний бурхан өнөөдөр ч гэсэндээ энэ дэлхий дээр амьдарч байгаа тий өөрийн хүмүүсийг ингээ тий шалгадаг. 그래서 환난과 고난과 십자가가 올 때 그 모든 것을 은혜로 주신 줄을 알고 잘 참고 믿음으로 이겨야 됩니다. Тэгэхээр энэ дээр харах юм бол тий бурхан яадаг гэхээр альва нэг зүйлийг илэрх болохын дандаа эзэн бурхан руугаа ханддаг гэсэн. Тэгээд одоо бид нар яадаг гэхээр альва нэг асуудалд орлоо гэхэд чинь итгэвчиж тий эзэнд найдаж итгэж ингэж хүлээх нь чухал байна. 그래야 정금과 같은 신앙이 만들어집니다. Тэгжээж яг тэр юутай тэгжээж
цэвэр алт биттэй тийм итгэл гарч ирнэ гэсэн. 네, 그런 사람이 복 있는 사람입니다. Тэгээ тийм хүнийг бас юу гэсэн бэ? Өрөөлтэй нэгэн гэж хэлсэн. 자, 그러므로 이 모든 그 시험은 믿음으로 통과하면은 결국 우리에겐 다 유익한 것입니다. Тэр бид нарт альва нэг асуудал байлаа гэхэд альва нэг шалгалт сорилт байлаа гэх нь эцсийн дүндээ биднэрт одоо ашигтай. 그러니까 시험이 올 때 원망이나 불평하지 않고 감사하면서 그것을 믿음으로 잘 극복해 나가야 됩니다. Тэр бид нар ямарваа нэгэн те ийм одоо шалгалт гэх юм уу ийм хавчлага зовлон зүйлүүд ирлээ гэхэд бид нар гомдлоод ч юм уу тээж шахаас илүүгээр талархах нь чухал юм. 그래서 로마서 8장 28절에 있는 말씀처럼 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자 곧 그 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라 했습니다. Тэгэнгүүт дараад нэг хэсгээр итгэлээрээ те бүх зүйлийг ингээ хүлээж авах нь танд илүү тустай гэж хэлсэн. 네, 그다음 11절 말씀을 보겠습니다. За 12-ыг адилхан харъя. 네, 내 발이 그의 걸음을 Эцэнд өөрийг 따랐으며 내가 그의 길을 хэлдэг. 지켜 치우치지 아니하였고. Тэгээд дундаас ингээ явуулж амждаг. За тэгээд 12 дээр үгсээр түүний уруулын тушаалдаас би холдоогүй. Түүний амнаас гардаг үгсийг би өөрт минь хэлдэг хоолноос чиглүүгээр нандинсан гэсэн. Амен. 욥은 이렇게 하나님께서 인도하는 대로 따라갔습니다. За Йов яасан гэхээр Бурхны одоо удирдсныхаа дагуу дуулууртаа дагаад явсан. 우리도 하나님이 인도하는 대로, 즉 하나님이 이끄는 대로 따라가는 게 귀한 신앙입니다. Тэгээд бид нэр ч гэсэндээ Бурхан удирдах байгаа тэр удирдлагын дагуу дуулууртаа дагаад явах нь бидний хувьд маш тийм нандин байгаа. 그런데 어떤 사람은 자기의 뜻대로 하나님을 좀 따라오게 만드는 이런 사람이 있어요. Гэтэ заримдаа бид нэр яадаг гэхээр зарим хүмүүс өөрийнхөө өслөөр Бурхныг удирдах гэдэг. 뭐든지 자기 뜻대로만 되게 해달라고 합니다. Тэгэнгүүт та Бурхан руу хандаад үгүй та миний арга барилаар яваад хачаа гэж залбираад байдаг. 이건 합당치 않은 신앙입니다. Гэтэ яг үүндээ тэр болохоор чинь те эзний өмнө зөв тэр хамтлагтай итгэл бол биш үү? 하나님이 어디로 인도하시든지 따라가는 신앙이 이게 바로된 신앙입니다. Тэгээ Бурхан хаашаа яаж удирдах байгаа те тэрийг дагаад явж байгаа тэр итгэл бол одоо зөв итгэл. 때로는 험한 산길로 인도할 때도 있고 때로는 잔잔한 물가로 인도할 때도 있습니다. Тэгээ магадгүй те Бурхан бид нарыг те одоо тийм цөл шиг те хүйтэн эсвэл шагтааж алчих гэсэн тийм газар аарч удирдах болно. Эсвэл те хамгийн тийм чимээгүй намган газар аарч удирдах болно. 그러니까 좋은 곳으로만 가겠다는 생각이나 편한 것만 하겠다는 생각은 그건 하나님 앞에 합당치 않습니다. Тэгээ бид нар би зөвхөн одоо би бол тэ зөвхөн сайн л замаар явах хэрэгтэй. Би зөвхөн тэ амар тамил замаар явах хэрэгтэй гэд ингэж зүтгээд явах нь бас зөв зүтгэл биш вэ. 특히 하나님의 일을 하는 하나님의 종들은 하나님이 어디로 인도하시든지 따라가는 믿음을 가져야 됩니다. Тэгэхээр бид нар яг л ялангуяа Бурхан хаашаа явуулах гэж байгааг нь тэр дуулууртаа дагах хэмжээний тэ аль замаар өдөрцсөн бэ би дагая гэсэн ийм хандлагатай байх нэг чухал. 목회지도 뭐 힘들고 고생스러운 곳은 가지 않으려고 그러고 편하고 쉬운 곳만 가려고 한다면은 그건 참된 목회자 자세라고 볼 수 없습니다. Тэгэхээр бид нар ч гэсэндээ одоо зөвхөн одоо итгэгч хүн гэхгүй те эзний ард түмнийг удирдах байгаа эзний одоо тэр хонч ч гэсэнд ялгаа байхгүй. Би зөвхөн те зөв замаар ямаар байна. Би зөвхөн ингэмээр байна гэдэж болохгүй. 뭐 대접받겠다는 생각만 가지는 것은 옳지 않습니다. За бас тэгдэг те за би бол эзний хүн намайг ингэж тэгээд гэдэг ч юм уу ямар нэгэн байдлаараа үйлчлүүлэх гэдэг хүмүүс бас байдаг. Тэр нь ч гэсэн бас нэг тийм зөв зүйл биш үү. 사도 바울은 복음을 전하러 여러 지역을 다닐 때 가는 곳마다 많은 핍박과 또 환난을 당했습니다. За тэгээд Паул болохоор яасан бэлээ маш олон зүйлийг ингээд одоо тухайн үеийн хүмүүсээс харьцангуй өндөр мэдлэгтэй юм хүн байсан ч гэсэндээ янз бүрийн одоо савчлуудыг авсан гэсэн. 이게 자기를 환영하고 대접하는 곳만 찾아간다면은 그건 목회자로서의 바른 자세가 아니라는 겁니다.
Тэгэхээр өөрөө одоо юу гэх тийм ер нь бол одоо өдөртөгч байх тусмаа хүндлэл авах гээд ингэж ээж болохгүй. 뭐 소돔이든 아골골짜기든 어디든지 주께서 가라 하시면은 예 하고 따라갈 수 있는 게 이게 참된 신앙입니다. Тэгээ та хаан ч явж ирсэн, хаашаач бурхан өдөртсөн бэ? За гэд дуулууртад авах нь одоо хамгийн юу байгаа та тийм зөв үтгэл гэж хүлээж авч болно гэл. 아브라함도 하나님께서 가라는 대로 따라갔습니다. Тэгээ Авраамыг хэдлээ санах юм бол тийм бурхан яв гэхэд нь дуулууртад дагаад явчих. 본토와 친척과 아비집을 떠나라고 할 때는 미련 없이 떠났습니다. За тэгэнгүүтээ тий чи өөрийнхөө ингээд эцгийн гэрэг орхоо гэ тэгтэн хүртлээ чимээг орхоод явдаг. 독자 이삭을 모리아 산에서 번제로 드리라고 할 때는 흔들림 없이 그 말씀에 순종해서 떠났습니다. Тэгэхээр дуулууртай одоо дуулууртай дагах нь тий эрүүлийн эхлэл гэж харж болохоор байна. 이것이 참된 하나님의 종의 자세입니다. Өөрөөр хэлбэл энэ бол тий жинхэнэ одоо бурхны одоо зөв хандлагатай бурхны зарцын нэг жишээ багт. 그래서 욥도 하나님께서 인도하는 대로 따라갔고 또 하나님께서 그 가는 그 길을 인도하는 길을 좌로나 우로나 치우치지 않았습니다. Тэгэхээр хэдүүлээ яасан бэлээ бид нөгөө нэг бурхан өөрийнхөө тэр өдөртөж байгаа замуудаар тэр дуулууртаа дагуулад ингэ явдаг. 이것은 욥이 바른 길로만 갔다는 뜻입니다. Тэр явжсэндээ бурхан яасан бэ дараад нь тий хамгийн санд зэрэг шагнаж өгсөн гэвэл түүний одоо энэ зовж байгаа энэ хэцүү амьдрал нь хэцүү байхаа нөхцөл байдал нь ч гэсэндээ нэг зөв зам дээрээ зогсож байна гэсэн үг. 그다음에 12절 말씀 보겠습니다. Ирлээ 12 дугаар эшлэгийг харъя. 내가 그의 입술의 명령을 어기지 아니하고 일정한 음식보다 그 입의 말씀을 귀히 여겼구나. Тэгээ түүний уруулын тушаалаас би холдоогүй түүний амнаас гарах үгсийг би өөрт минь хэрэгтэй хоолноос жилүүгээр нандинсан. Амен. 욥은 하나님의 명령을 일정한 음식보다 더 귀히 여겼습니다. Тэгээ юу гэсэн гэхээр бурхны үгийг те одоо өнөөдөр идэх гэж байгаа махбодод маань хэрэгтэй зүйлсээс илүү нандинсан гэсэн. 이것은 욥이 영적 생활을 한 증거입니다. Өөрөөр хэлбэл эндээс хэдлээ хаяуг харах гэхээр Йовын одоо нөгөө сүнслэг амьдралынх нь хандлагыг харж байна. 자, 우리 이 육신은 일정한 음식을 먹어야 삽니다. Бидний одоо махбод бол те яхаарахгүй хэрэгтэй хоол хүнсийг идчихэж ингээд хурц орж амьдардаг. 그러나 영은 하나님의 말씀을 때를 따라서 일정하게 먹어야 삽니다. Харин бидний сүнс яг үүнтэй адилхан тий эзэн бурхны үгтэй хоол надтай байж аж би түүнийг одоо эзний үгээр хүчрхэгжиж ингээд амьдардаг. 일정한 음식, 뭐 각 나라마다 이제 주식이라고 그러죠. 먹는 음식들이 있지 않습니까? 아니면 한국 같으면 이제 밥을 먹는데 쌀로 만든 밥 아시죠? 거기도 마찬가지로 그거 드시지 않나요? Тэгээ Монголоор нь биеринг гэдэг биеринг 비린가요? 예. 한국 사람들은 쌀로 이제 밥을 지어서 먹어요. 매일같이 그 쌀밥이 일정한 음식입니다. 뭐 서양 같은 경우는 무슨 뭐 빵을 먹는다나 그러는데 우리 한국은 그 쌀을 주로 주식으로 먹습니다. Тэгэнгүүт одоо мэдээч хэрэг нөгөө орон орноос шалтгаалаад бас амьдралынхаа түвшнүүдээс шалтгаалаад хүмүүсийн иддэг хоол те миний өдөр болгон авдаг хоолнууд өөр өөр байдаг те. Жишээлх юм бол солонгос толгойч дандаа агшаасан будаа төвтэй байхад манай Монгол болохоор чинь хэдүүлээ мах гурлаар төвтэй байх чинь тэгэл авшаага идээд ингэхэд ч гэсэндээ яг жишээ нэг. 그럼 몽골은 뭐 주식이 뭐 빵이에요? 고기. 고기예요? 고기는 고기만 Монголын гол хоол нь юу юм талах юм уу гэнэ. Мах 먹으면 гэдэг 질릴 것 같은데. 안 질려요? 그러면 네? 뭐 그 곡식은 안 먹어요? 곡식? 그 고기 먹을 때 곡식을 밀이나 쌀이나 이런 고기 건 안 먹을 먹어요? 때는 네. хэдүүлээ мах чанж манахлаар хажууд нь юу иддэг юм? Шүлээ нуудаг. 육신의 өөрийн үед 음식은 이제 나라마다 먹는 음식들이 조금씩 다릅니다. 하지만 우리 영의 양식은
똑같습니다. Тэгэхээр хэдүүлэнгийн маань одоо пастор хэлгээд байгаа санаа болохоор юм байна. Улс улсаар айл алаараа ч юм уу хүмүүс иддэг зүйлүүд нь өөр. 우리 영의 Гэхдээ 양식은 хүл гэдэг утгаараа бидний сүнсний хоолойд бүгд ижлэх. 우리 영의 양식은 하나님의 말씀입니다. Сүнсний хоол нь юу юм бэ? Бүгд бүх хүнд ижлэх нь сүнсний хоол бол нэг л ижлэх нь байдаг буюу эзний үг гэдэг. 그래서 이것도 욥이 욥의 영이 하나님의 말씀을 생명으로 삼고 책임지라며 산다는 증거입니다. Тэгэхээр өөрөөр хэлэх юм бол энэ саяны энэ тагуулыг авах юм бол Йовтэй өөрийнхөө махбодыг болон сүнсний хоолыг илүү ингээд нэг бас чухал тооцож ирсэн юм байна гэдгийг хэлээ харж болох юм. 그러니까 12절에 있는 말씀이 그거예요. 바로 내가 그의 입술의 명령을 어기지 않고 일정한 음식보다 그 입의 말씀을 귀히 여겼다. 즉 하나님의 말씀을 그 음식보다 더 귀하게 여겼다는 것입니다. За тэгэхээр хин Йов хэлсэн тийм Бурхны үгийг би миний махбодод тэжээл өгөх тэр хоолноос чухал үзсэн гэсэн. 자, 하나님의 말씀을 사모하지 않는 신자는 그 믿음이 병들었거나 혹은 죽은 것입니다. Бид нэр заримдаа эзний үгийг хэрэгжилжсэн ч гэсэн шал өөр нөгөө нэг махбодод хэрэгтэй махбодын хоол юм уу махбодыг зугаацуулах юмнууд ч юм уу анхаарсан явж явах үе байдаг. Гэтэл тийм үедээ хүн яадаг гэхээр сүнс нь гэмтсэн юм уу эсвэл сүнс нь бүр өвгцэн ч юм уу те бүр тийм байдалд орсон үедээ хүн те эзний үгийг ингээд хойш нь тавьдаг. 자, 살아있는 사람은 그 음식을 계속 먹지 않습니까? 또 배가 고프면 자꾸 그 먹고 자는 그 마음을 가지고 밥을 계속 먹잖아요. Тэгэлээ зүгээр энгийн өөрсдөө дээр бодоод үзэх гэсэндээ миний би махад эрүүл байх үедээ цаг тухайд нь хоолоо идэхээ шаарддаг тийм. Өглөө өдөр ороогүй зөвхөн хоол идэх хэрэгтэй гэдэг бүгдээрээ мэддэг. 우리 영도 살아있는 사람이라면은 하나님의 말씀을 사모하고 말씀을 먹게 돼 있습니다. Яг тэрэн шиг миний сүнс эрүүл байх юм бол бас адилхан хоол идэхээ шаарддаг. Гэтэл хоол идэхгүй хоолноос гарчлаа гэвэл би энийг эвгүй болсон байна гэж боддог шиг сүнс яг ижлэх гэсэн. Сүнсний хоол өсөхгүй л. 그래서 말씀을 사모하지 않는 사람이라면은 두 가지 중에 하나라는 거예요. 하나는 몸이 병들었거나 하나는 죽었다는 겁니다. Тэгэхээр бид нөгөө нэг хүүхдэд хоолноос гарчлаа хүн айчдаг шүү дээ. Яац юм бол юу нөвтчих гэдэг шиг тий. Сүнс ингээд эзний үгийг чухал тооцохгүй, нэхэхгүй, хайхгүй болоод тэгэхээр хоёр л ингээд шалтгаан байдаг гинэ. Нэгдүг нь болохоор ямар нэгэн өвчин туссан сүнсэнд. 자, 우리, Хоёрт нь сүнсээрээ өвхмөл болсон. 우리 육신도 몸이 병들었을 때 음. 밥맛이 없잖아요. 밥 먹기 싫고. Бид 마찬가지로 нэр махбод 영도 병들었으면은 그렇게 말씀을 사모하지 않는다는 것입니다. Бид нэр махбод маань те нэг тийм хоолны дуршил бураал те хоол идэхгүй болоод ирэхлээрээ би нэг л бишээ гэж явчихдаг шүү дээ те. Тэрнтэй яг ижилхэн сүнс ч гэсэндээ нэг л биш болоод ирэхлээрээ эзний үгнээс хойрог болоод хойс сугаал өөр юм хийгээл эхэлдэг гинэ. 자, 그다음에 네 번째는 이제 13절로 17절까지는 작정하신 대로 행하시는 하나님의 역사를 사람이 돌이킬 수 없다라는 내용입니다. За хэдүүлээ дараагийн одоо дөрөв дэх сэдвээр орж ирсэн гэсэн. Дөрөв дэх сэдв болохоор тийм бурхны төлөвлөгөөг гийн ч өөрчлөхгүй 13-аас 17 дугаар эшлэл. 네, 13절 한번 읽어보겠습니다. 13-ыг уншъя. 그는 뜻이 일정하시니 누가 능히 돌이킬까? 그 마음에 하고자 하시는 것이면 그것을 행하시나니 그랬습니다. Гэвч ганцаар зогсогч түүнийг хэн саатуулах вэ? Сэтгэлдээ хүсснээ тэрээр үйлддэг үлээ гэсэн. Амен. 자, 이것은 하나님은 작정하신 대로 모든 것을 하신다는 겁니다. Энэ болохоор өөрөөр хэлбэл бурхан өөрийнхөө хүслийн дагуу бүгдийг үйлддэг гэж байна. 이게 만사를 하나님의 뜻대로 이루어 나가신다는 것입니다. Өөрөөр хэлэх юм бол бүх зүйлийг бүх хүндрэлтнийг бурхан өөрийнхөө хүслийн дагуу удирддаг гэсэн. 자, 만약에 하나님이 하시는 일을 사람이 막을 수 있을까요? Тэгвэл бурханы хийх гэж байгаа зүйлийг Саул хаан хичнээн нөлөөтэй байсан гэсэн тэр хаарч чадах уу? 네, 절대로 막을 수 없습니다. Тэг яагаад чадахгүй тий хаах боломж байхгүй? 만약에 막는 사람이 있다면 어떻게 될까요? Хэрвээ бурханы үйлсийг нь хааж хориглож чаддаг хүн байна гэвэл яах вэ? 예, 그 막는 사람만 손해당하고 하나님 앞에 벌을 받는 것입니다.
өөр хэрвээ тийм хүн байна гэвэл тэр хүн өөрөө л хохирно гэсэн. 그러니까 하나님 앞에 복을 받으려면은 Илсаад болох гэж оруулж байна тийм. 하나님께 복을 받으려면은 하나님의 하시는 일에 적극적으로 잘 협력하고 받들어야 됩니다. Тэгэхээр бид нэр Бурханаас тэг эмээгээд түүнээс нэг одоо юу гэдэг чи түүнээс ерөөдлийг авъя гэж байгаа бол эзний өмнө дугай аятайхан шиг тэг чимээгүй эмээх байдлаар ингээд тэг өөрийгөө хянах хэрэгтэй гэсэн. 네, 참고 성경으로 다니엘 4장 35절을 봅니다. За хэдүүлээ Таниэл номыг харъя. Таниэл соо 4장 35절. 사장 4장 35절. хэдүүлээ Таниэл номны 4-ийн 35-ыг харъя. Таниэл 4-ийн 35. 네, 거기 보면은 땅의 모든 거민을 없는 것 같이 여기시며 하늘의 군사에게든지 땅의 거민에게든지 그는 자기 뜻대로 행하시나니 누가 그의 손을 금하든지 혹시 이르기를 내가 무엇을 하느냐 할 자가 없도다 그랬습니다. За энэ дэр газар дэлхийн бүх оршин суугч юу ч биш гэж тооцогддгоо. Харин тэрээр тэнгэрсийнхэнд ч газар дэлхийн суугчдод ч хүслээрээ үлддэгэ. Хинч мутрыг нь хорж чадахгүй. Та юу үйлдэн вэ гэж асах хүн үгүй гэсэн. Амен. 자, 이처럼 하나님은 긍휼히 여길 자를 긍휼히 여기시고 불쌍히 여길 자를 불쌍히 여기십니다. Бурхан бас үүдэлээ өрөвдөх хүнээ би өөрөө өрөвдөнө. Өршөөх хүнээ би өөрөө өршөөнө гэдэг. Амен. 네, 그 애굽의 바로 왕 얼마나 아주 마음이 강팍한 왕이었잖아요. 근데 하나님은 그 바로 왕을 통해서 하나님의 능력을 보여주시고 그 이름이 온 땅에 전파되게 하셨습니다. Тэгээ бурхан юу гэсэн бэлээ? Египтийн фараон хаан бол хүн болгоны өмнө тэр бурхан шиг гэж үздэг гэсэн. Гэтэ бурхан тэр фараоныг цохоод түгээр тавьжуулаад өөрөө алдаршин гэсэн төлөвлөгөө байсан гэсэн. 그래서 사람들은 하나님께서 하시는 것을 막거나 변경시킬 수가 없습니다. Тэгэхээр бурхан яадаг вэ? Тэгэхээр хүн яадаг гэхээр бурханы хийх гэж байгаа зүйлсүүд дээр те үнийг нь одоо юу хорих юм уу те өөрчлөх ч юм уу те ямар нэгэн байдлаараа саатуулгуурна гэж байхгүй. 하나님께서 하시는 일을 만약에 막으려고 하는 행동은 마치 뭐 지구가 도는 것을 사람이 막으려고 하는 것과 같습니다. Тэ хүн одоо юу гэдэг те хүн одоо бурхны үйлсийг хориглох гэж байгаа гэдгийг хэдүүл юутай зөвлөж болох вэ гэхээр 지구가 도는 걸 사람이 막을 수 없습니다. тэгээ бид нар юу гэдэг дэлхийн ертөнцийг ингээд эргэж байгаа гэдэг би зогсооно гэдэг шиг те тэгж барахгүй шүү дээ те. 개미들이 그 굴삭기가 땅을 파고 갈 때 못 가게 하려고 뭐 막으려고 하는 것과 같습니다. Тэрүүл ингэж төсөлж болно. Одоо нэг газар нэг бульдозер гэдэг чинь газар ингээд түрээ явдаг те газрын шурамраа төрдөг. Гэтэл тэр ингээд түрээ явж хахад нэг шоргоол зөмд өчөөд би өөрөө чинь цогсооноо гэдэг ингээд өөдөөс нүлхэх шат гэж хэлэн гэсэн. Хүн 그러니까 бурхны үлсийг 하나님의 하시는 일을 사람은 막을 수가 없고 또 막는다면은 그 사람은 하나님 앞에 징벌을 받는다는 것입니다. Тэгээ өөрөөр хэлэх юм бол Бурхны хийж байгаа зүйлсүүдийг хүн тэг хориглоно гэж байхгүй. Харин хориглохгүй одоо наашаа ингээ гараад юу гэдэг хориглох гээд тэг хүчээл хичих үед тэр хүн өөрөө л хохирох буюу өөрөө л шийтгэл авна. 이제 하나님의 하시는 일을 막으려고 계속해서 거역하다가 징벌받은 대표적인 사람이 바로 애굽의 바로 왕입니다. Тэгээд одоо жишээлх юм бол тэг өөрөө л хохирол авсан хүмүүс гэж жишээ олон байгаа. Тэрний нэг нь фараон хаан байна. 14절 말씀 봅니다. За 14 дэх эшлэгийг харъя. 그런즉 내게 작정하신 것을 이루실 것이라 이런 일이 그에게 많이 있느니라 그랬습니다. За 14 дээр надад товлогдсон зүйлсээ тэр хэрэгжүүлдэг бөгөөд үүнээс гадна олон зүйл түүний санаанд буй гэж. Амен. 네. 내게 작정하신 것이라는 것은 요백에 대한 하나님의 작정을 가리킵니다. Тэгэхээр бид нар харах юм бол те бид нар өөрсдөө одоо надад магадгүй за би энийг хий та гэсний санаа төрж байна гэвэл тэрийг яаж вэ? Бурхан тань ингэ сануулж байгааг үгүйсэхгүй. 그래서 욥은 하나님이 작정하신 대로 자기에게 다 이루실 것을 믿고 떨면서 그 작정에 순종하기로 했습니다. Тэр бурхан өөрөө тэрийг ингээд сануулж өгөөс те тэрийг хийх гэж байгаа учраас биднээс нэг сануулдаг гэж ойлгож байна. 이제 하나님의 작정은 하나님께서 복으로 주신 것이고 사람이 참고 순종하면은 복을 받기 때문입니다. Тэг бурхан тэр бидний хийж байгаа зүйлсүүдээр
өөрөө оролцож ингээд ирдэг. 네. 그다음에 15절 말씀 보면요. За 이제 15 дахь ишлэгийг харах юм бол 그러므로 내가 그의 앞에서 떨며 이를 생각하고 그를 두려워하는구나 그랬습니다. мгм. За 15 дахь ишлэл тиймээс түүний оршихын өмнө би айдаг. Эргэцүүлэх бүрдээ би түүнээс эмээнэ гэсэн. 네, 요번 하나님 앞에서 떨면서 두려워했다는 것입니다. Тэгээ Йов яасан бэ? Бурхны өмнө ингээд чичрэн эмээсэн гэж. 그 이유가 뭐냐면 첫 번째는 자기에게 하나님의 섭리로 온 고난이 너무 크기 때문입니다. Нэг түүний шалтгаан нэгдүгürt нь яасан бэ? Түүн рүү гинт ирсэн одоо эзний ашуурууд нь тий. 두 번째는 그것을 막거나 면할 길이 없기 때문입니다. За хоёрдугаар нь болохоор түүнийг тэр ирж байгаа тэр зүйлсүүдийг өөрөө ягаад ч одоо зогсох боломжгүй байгааг мэдчихэв. 그러나 욥은 이렇게 잠깐 동안 그 근심하면서 떨었지만은 그래도 기뻐서 순종했습니다. Гэтэ Йовын хувьд болохоор чинь бүх зүйл дээр гинтхэн паникт ороод ч юм уу тэр шоконд ороод хэцүү байсан баг. Гэхдээ л тэр яасан бэ? Итгээд найдаад дагсан бурхны. 왜냐하면은 그 결과가 복된 줄 알았기 때문입니다. Тэгээ яагаад гэхээр түүний одоо үр дүнд тэг итгэж найзны үр дүн нь ерөөлөдөө тэр мэдсэн гэсэн үг. 네, 참고 성경을 한번 보면요. 베드로전서 1장 6절. За Петро Жонцоо 1장 6절. 1-р Петр 1-6-ыг хараад л. 거기 보면요. 그러므로 너희가 이제 여러 가지 시험을 인하여 잠깐 근심하게 되지 않을 수 없었으나 오히려 크게 기뻐하도다 그랬습니다. Энд дээр гэсэн хэдийгээр та нар одоо түр зуурын бас шаардлагатай бол элдвийн сорилтонд зорж байгаач үүндээ үлэмж баярлалаа гэсэн. 여러 가지 시험이 올 때는 육신적으로는 참 근심할 수밖에 없고 근심이 드는 일이지만은 그러나 그걸 통해서 하나님이 이루시고자 하는 뜻을 깨달았을 때는 크게 기뻐한다는 것입니다. Тэгээ бид нар магадгүй тухайн үедээ тэг нулимс сууж туслуулах ч юм уу тэг дотгошондоо тэг нулимс залгих ч юм уу асуудал гарч болно. Гэхдээ бурхан тэр бүх зүйлийн дараа яадаг юм бэ? Үлэмж баярлах тийм боломжийг өгөх гэдэгт найддаг өгнө гэдэг. 그다음에 16절, 17절 한번 읽어보겠습니다. Нийлээ 16, 17 дугаар ишлэгийг харъя. 하나님이 나로 낙심케 하시며 전능자가 나로 두렵게 하시리니 이는 어두움으로 나를 끊지 아니하셨고 흑암으로 내 얼굴을 가리우지 아니하셨습니다. За 16, 17 зүрхийг минь бурхан дороотуулсан бөгөөд төгс хүчит нэгэн намайг түгшээсэн билээ. Гэсэн ч харанхуйд ч намайг нөмөрдөг гүн харанхуйд ч би дуугүй байхгүй гэсэн. Амен. 예, 욥이 낙심하고 두려워하는 이유는 자기가 당하는 환난에서 죽지 않았기 때문이라는 것입니다. Тэгээ яав те одоо зүрх нь тэгээ дороотож айсан бас шалтгаан нь юу гэсэн гэхээр тэр дунд ингээд нэг өөр амьд байж бүгдийг ингээд мэдэрсэн учраас айж. 여기 보면 어두움으로 나를 끊지 아니하셨다 그랬습니다. Тэгээ бас яг л бурхан харанхуйд өөрийг нь тий таслаагүй гэж хэлсэн. Харанхуугаар өөрийг нь таслаагүй гэсэн. 이 말은 그 환난 중에도 죽지 않았다는 뜻이 있습니다. Өөрөөр хэлэх юм бол нөгөө зовлон дундаа ч гэсэн түүнийг ингээм амтаа болтой байлгаад байгаа тий. 이게 욥에게 극심한 환난이 왔지만은 정말 감당하기 힘든 환난이 왔지만 그래도 그 환난으로 인해서 죽지 않았습니다. Тэгээ Йовын хувьд болохоор чинь өөрөө одоо түүнийг тэсэж гарах тун бэрх ийм асуудлууд дээр унтсан байж байгаа тий. 또 큰 환난 중에도 하나님이 끊어버리지 않고 인도하고 계시다는 것입니다. Гэтэ бурхан тэр их зовлон дунд те түүнийг тасалчихгүйхэн шиг түүнийг удирдах байгааг нь харж. 우리도 환난 당할 때 하나님이 우리를 버리지 않고 끝까지 인도하고 계심을 믿어야 합니다. Бид нэр ч гэсэндээ асуудал дунд байхад бурхан нэг хэсэг ингээд чимээгүй юм шиг боловч тэр хязгаарч нөгөө таслаагүй байгаа гэдэг мэд хэрэгтэй. Одоо тасраагүй байгаа гэдэг мэд хэрэгтэй. 한번 택한 백성은 택한 성도들은 절대로 하나님이 버리지 아니하실 것을 믿으시기 바랍니다. Тэгээ бурхан нэг сонгосон бол сонгосон хүнээ орхидоггүй гэдэг бид нэр үргэлж санах нь чухал байна. 그리고 흑암으로 내 얼굴을 가리우지 아니하였음이라 그랬습니다.
Мгм. За дараагийн бүсгэлээр тэрээр тэг харанхуугаар миний нүрийг тааллахгүй гэсэн. 이것도 이제 큰 환란 중에도 그 죽지 않게 해주셨다는 뜻이 있습니다. Мгм. За энэ болохоор чинь асар том тэг төвчгийн аргагүй үед байсан ч гэсэн тэр болгон дээр бурхан өөрийг нь тэг амьтаар нэг үлдээж өгсөн гэдгийг хэлж байна. 또는 그 큰 환란 중에도 오히려 자기 얼굴에 소망의 빛을 갖고 있게 된 것을 가리킵니다. Харин ч эсрэгээр нь тэг яг тэг хэцүү зовлон донд би өөрийнхөө дүүрэндээ гунгийг биш харин найдварын тэр одоо гэрлийг асаахан чухал гэж хэлж байна. 그러니까 하나님께서 환란 받는 성도를 아주 끊어버리지 않고 또 흑암 중에도 소망의 빛을 가리지 않는다는 것입니다. За өөрөөр хэлбэл те бидний бурхан одоо яавар дэмжлэж өгч бид нэр асуудал донд орлоо ч гэсэндээ түүнийг гарцсан эзэн бас байгаа гэдгээс нь болж. 이걸 보면 하나님께서 우리 성도를 얼마나 사랑하고 계시다는 것을 우리가 느낄 수 있습니다. Тэгээ бид нэр яг тэр үед нь те анхаарлаа хандуулаад бодож үзэх юм бол бурхан тэг хүн нэг бүрийг намайг таныг ямар их хайрладаг юм бэ гэдгийг бид нэрс ойлгож харах боломжтой. 그래서 성도는 아무리 어려운 고난을 당해도 하나님이 보호해 주시고 흑암 중에서도 오히려 소망의 빛이 있다는 것입니다. Мгм. Тэгэхээр хичнээн хүн асуудалтай байсан ч гэсэндээ ялангуяа Йовын хувьд болохоор чинь хамгийн хэцүү зүйлүүдэд тулгарч ирсэн ч гэсэндээ тэр итгэлийг ингээ алдаагүй гэсэн. 왜 이렇게 하나님께서 우리 성도를 이렇게 보호해 주시고 지켜 주시고 사랑해 주실까요? Тэгвэл бурхан яагаад одоо тэр хүн төлөвтнийг те ингээд хамгаалаад хайрлаад бас ингээ аврах гэж хичээдэг юм бол. 우리 성도는 하나님께서 당신의 아들 예수 그리스도의 피로써 산 백성들이기 때문입니다. Тэгээ яагаад тэгэхээр бурхан өөрийнхөө ард түмнийг те босгож явахт нөгдгийн гөвөөд те босгоод одоо жоохон тэнхрүүлээд дагуулад ингэж босгосон энэ ард түм ба бурхан. Бурханы 예, 버릴 수 없는 독생자까지 십자가에 못 박혀 죽게 하심으로 건져낸 사람이 바로 우리 성도들이라는 거예요. тэгээд өөрөөр хэлэх юм бол те тэр туйлын хэцүү те арай ч хамт үдээ байх хэмжээний тийм хэцүү зүйл байсан ч гэсэндээ бурхан өөрийг нь удирдах гэдгийг итгэгч нар мэддэг. 그러니까 얼마나 감사한 일입니까? Тэгэхээр бид нэр хичнээн талархах хэрэгтэй бай те. 이런 하나님의 사랑을 깊이 깨닫고 우리도 여러 가지 극심한 시험이 올 때에도 원망하거나 낙심하지 말고 소망을 가지고 믿음을 지키시기 바랍니다. Бид нэр те альва нэг зүйл дотор орсон ч бай. Одоо цаашаа ямар зам одоо хүлээж байгааг бид нар мэдэхгүй. Гэтэ хүлээж байгаа зам болгон дээр эзэн бурханы амлалт байгаа гэдгийг бид нар мэднэ. Үүнд итгэхийг хүсье. 욥도 바로 이런 신앙을 가지고 그 극심한 시험을 이겨나간 것입니다. За явгын хувьд ч гэсэндээ те яг ийм сэтгэлтэй байсан учраас тэр одоо тэр юу те эцсийн дүндээ сайн үр дүнг ингээм амлагдаж өвлөгдөж авсан. 네, 오늘 여기까지 하겠습니다. За хэд л өнөөдөр ингээд дуусгая. 네, 수고하셨습니다. 네, 수고하셨습니다.